يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله واستجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب رسول الله أن أيوب هنكم برنياني أيوب غنغندي إكمانا بركبيا كمان راجربي أغنغن كنني مني أتينك أيوب مسني الضر أتي توران دينك ميمي أنك الله تعالى أنياني هنا ننسو هنا تنغا التي أكو جابين دي أيوب دغني غنغندي كيا وكشفنا ما أره مرغي به كنغو أيوب يا اللي توران نوني مسني الضر كني معرفة إكيكو همبيتو الذي فكشفنا ما به من ضر تورا نونسو أكنغو همبيتو أراغاندا همبيتو كالله سرني أنغاندا أنياغا أوان يابن همبي أنكم أنياغانديغا مسني الضر إكيغو همبيتو فكشفنا ما به من ضر تورا وتورا غوي أو همبيتو أغاندا همبيتو راسو كرني بكاي بسم الله. وآتيناه أهله oda ayyuba ko idun gonunga ومثلهم ni metana ka hay ni double معهم na ka hay na kini ora kenya da رحمة ora kenya hinne sabu dangane lilli otunganga oda kenya wajunde للعابدين allah kumunda ku sabura hinga na qoto in sabari in tubi in allah nyaga donc wala kinya Allah kum hingana qoto anna simi ayuba sallallahu alaihi wasallam akisan gille me dehuye ya gamba Allah subhanahu wa ta'ala Allah la jarabi ati hinu nagati يا شيخنا aywa yugo siriya ni romania ni ahawan amos ibn raziyah awa ibrahim sogren ni amma qani lutu ya sogre kenguren amma da hawa so men ni awan ko bane alla ni gara ku na guren nonen su nyugome na tamise si hare sirebane ganta himbe me kitana jatendo so yendo awa dakabana gondi Allah da kansu min kine nan ka hukenga awa lenki alengi koni mo ngande ona de kamu karagi hektari ara kinkine donc kome be ga wa ma kusogen sabura kamu karagi kome yugo ya garewa ma limmenga ma na gurenga ma ken ureni an komendi ya kenire mendi na gure ken suqani anya khalle an bi nyini Allah kanana nyani Allah neman ku fanana nyani soro karage an to mundi kapai basa an bi nyum tati ne qari to mundi harunya golle an bi nyum kalle i meo Allah killen kama an ne tirndi do an Allah kam iru hanka masire ga ndagemu ina to hulani ga nati himbe jamanin kite on yana kenan ina dun karandi ti hanka ay kun wajibi hiti qari on ona yakundu Allah to ona yakundu ay kimbi dukun golle الأنبياء هكذا سروس كاني كباي كمغري توني تاي ku qayimme be gani nyira yu qorawon paten sa gondi bati ke wakati ibulisa homa irono adu kamunno kusuga lungada oti hollo ido kamunna ga ajope nabillahi isa sareni kira ken sama mosri no kusuga lungada aw kine no ara wori malikan mu ayuba tigana allah da honsu nyada ngama fisiri annaki hamundi aw allah kufana wa allah batunu allah ko minyani aywa keta hasidi yana kinga daiman agulin hasida bu atin kama
nge ya wan kominga ayuba ngera ni awan kufana wan tigana kange ya ga wai an ganda jarabi awsa gane bakan kufande ke maga adam bati ke maga Allah ta daga ne diga nda annaga mun anna gurin kinanga adiga ari awai kapalle mun ka huma me min ngalen no gonda ati daga ni aw Allah na ayuba na gurin kininge mo be gandal lungi da wona kundunga jinna wono kenni hankamma kore ya ati Allah da hanga be kininge ngandal lungi da munya na wurunguro nga ayimbe ma nganda dangi hoya ngabi ni iblis ati kenna ngani awanda akebira nda hinkina kenga kebire nga akusa awa diga kata nyugo munga arun nagananu surungo baka himbe sera yimbe ngurumuru mbanyani abu munyamure aranyugo mun subbi arun naganan su asu hala mabane to kembale iblis ayille ayanya komi nyugo muku hinga o serebe maga atagu awan nyugo mbane kamma ni di yilla ni nyake mogonga arikata ayuba o sallini adi ayuba yimbe nda nyugo mun bide arun naganan su ayuba ja alhamdulillah Allah yana kininga arariginga kemballe ara jinna kahiri tana besindi nan awa atamison kai iblisa ken kadiga qaru kunga tamisundo anna gamun din nagana asukara kem mogobani asoranunda sohonu hangella sure na sutu asubono kesu mogo iblis himbe gandanya iblisa wongilli ne ken krisenga awarna koni nandan nagamun ni aywa gollinya kundade ayuba wotin alhamdulillah walla tigana ayana kininga ayana riginga iblisa gara wari na burenyi me haju masuri keda aywa ba Allah tira na burenya kinai baza sendara de aranta ho nyana komai Allah ga mabugado himbe na ken sabura sege kamunde qaratin kama aywa kebirenga ngamundam anni are munga kibaren kininga Allah ti diga ndal lemmu kan awanda ngariya mo be galunga de kemunyana adiga lemmu wo sanka zonka mara sallan tiya na kupai kamai sukara kemballe karamo be ga lemmu magano agawi karamundini ari duyi lakenga awani awa ajoginte horemo bakada yon kolanda haten no kunsuya ajoginto kirikata annaka mundi ayubai arina walangala na kokkoni mogodi alle me hulani kengani kalla kenya kundwa to hankanu gendangiya kama kenta ampulan ko sehina na kona ngarinya ngondi maskinne ngorna sondo mendi mago wunu ken no gondi ari kitem baga sajuranga na wari yon kolan kama ati awuyen no gonda ra ko haringi gam pakanan sare iblis anyagali asigen dembay kamundi kenya nguye ma ku sabura Allah go himbe nyana nga Allah antawa kenga de Allah wahay nyakata ayuba nanti iblis ayani de ken no qoso ara ka fari gese munde nya iblis go kinyene kamunga agi kendura go wala Allah ya ayuba ma qala ya rabbi sallitni ala atin kama kebirenga lemmu nyime na bure nyime ay me haten saha ken kininga Allah ta dangani diga nda haten kinanga asundo minda ni nda hakren tadi de adon bin tempai Allah konnege ko mata wadon biyenga ari arani ayuba wi batiyege arani aw sujudini akusaga futendi andon kumendi aran ken futende bure yana ayuba haten kumu kumbune mo bakai aw gilono aw mena ko mitamise kombo mo gomme na kinyinde ngarai na kosinde ngarai awa kosini ma siginyunga yere na nyeme kempalle aywa kosindu honu benu kasapengani awa kosini tukunga ma hatelli kuti keta gidu aro tagamingenganu aro solli kasapu ana kositi kenga hatem magri ke mogodi ma hatenga kuti anna gamuni na timem guni debidun gonda buguni na wara sungutinga ma ila biren go sigindi no be suka manten koni ila tono keta ma yaqe ke ton rahmatu afrasim re nyagari ni yusuf kismari ni ken ko ngirna khidima ken no yigande ngureni soro ko sikibe ga tomondi kunyi me imi dinan to gonode menta kene kali
aw qisanu ni agati torandi meme awati quro be ga wahatendi kenyu ya entre nan kinye sondomendo nenenga akanu awa watenga na kinye sondomenga manenenga Allah hin konne kebirenga kengo kutunde kebira nanti amasamari ay kenta ke nkitini kenga na buno yime ari toran koy itagandana nan toran koy antagandana nga kenta sabari yang katana anda koy tagahonga kenya ndakaba wasrena di ayuba nange wote annabi nyimmi nyani o qara ko nanti wote korontin ni muhaliya annabi nyum pakendi kenja bungan gebe ya o dunia aywa himbe ga kiya ayuba yi aywa himbe megan tagaba o kenya ni an antakon wote koronte gani tawye nyugani ta aro ko sindendo kiniye awa iblis langa hoke ya futandi batten sigi aganya ga alla da tora ke qorondi na qorondi kere sabura ayuba dangani na sabunya a kenya al qadran qoren munyen kama ken kota hinninda kita antakan peni kallaqya wasa konintengo digan kasundi balawundi himbe kallenga ngaba annabi nyimmo kengana buno alla walino kengana buno sere suru sida sugam pasanga alla ma abala unan gaban kallenga o kenyani kemballe kin qaida nyede ho gani wati koronte ya annabi mundo kefar ken tirigan be su ko man denga tu yawun nginga duro me nginga kambe nginga taw intenni yumankara o ken ngiri kana alla farado sallam ati u ak kama yu aku rajulan minkum atin kyo tawayni ganke ma lamin nge taway mo komi aga suro hilli taway an surom pili taway ngada ko me kin nge bana khalle parce que ango mo be alla ma am pin ka hana gandari jarabe ngandari qoto no kem mo yadi parce que an kunyani misalinga on sabare bo manna nyime kita o himbe garan kitab be so watan qoti qallinga anga sabare ke be nga kunyani misalinga على محمد وعلى آله بس النغيان نضيه رسولنا جدا aya murni Allah da koyre tora o tora gawe ora girndi Allah tada a warni kata gane munyen dambu tanga ara munyen dambu jimbu ati anyanki kenga ati annagamundi awa ayankai watte be gawo annagamundi sillanga ken su komantenyi ga kesu diga ken palle tan nagate tandunga tere anna munyen dambu qari ara ken tere ara munyen dambu qari jitana bugu ke mulleni hanake ara yamari nandi ana kemini ara kemini watte be ga yin no wonni ken su diga asaha dini mo qasenga tahillo ke konde mo sadi sorande irkab birijlika hada mughtasilun baridun wa sharab Allah yusuni sabuni awrni ken kono ngawa konni yere himbe ga nyiga bonai ira kinai na me hillo ka hay himbe ga nyiga bonai ira ken kinai nan tlaqari na ame hillo ka hay ingarewa honda ken koni ma aralem gaben ya sara kari na kumin gaben kita kari nan daban gaben kita kari honda ken kana koni honuti ho karanto ko angari ke birenga ijidi hane nanya ime hillo wal mari hillo kahiya honuti ay igabo kari nanya ime su ko ay kari gende nyamaga aw qamun katun baninga aw sha'irin katun baninga bila kebe Allah gara hinun sagay ara tabulu hilqi iga kinya gendu qasgu yon kolanga banel laqamu ni nanguji adi qamun gende asunya kangenga banel laqamu ni sha'irin gende asunya gor kullenga kange gende ta hasu ar gor gende da hasu sha'irin hoy gende ya pasay agara tebe ko ni sita kamu karagi aywa hektari
komi kamu karage komi go wadi ada komi yagare lemenu yagare hon sumaka anga na ke gaten ta gonne Allah wa komi jaten tunu aw komi komi ngani e tampil kamu helle wujunu ado tankarage wujunu komi ay kamu helle wujunu komi ado tankarage wujunu komi الله سبحانه وتعالى رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ابن كي كمون سودي مغاني هنا جوبا نوينا نقطو اللي تينا نوندي بقوم أيوبا نوينا نيجا غواندا الله غرا قطون دي غتلا قرنا نوندي وأنو أيوبا هلي نوي بيغا يادا أما ياندا haranda pembe ande yimi nyani kote be garan kita anda kallen baka are min sukara ana buren sukara aso hon su bono de ben su barai ke mi mankita ngama budu Allah batede wanne we li khari an mi ko ke faru yani misalinga anga joppe ne mandi nan lagari ne mandi anda bonondi la ngara ko danga Suleiman wonode aw jamatan ama bonondi de anga joppe torandi na lagari newyendi awa Yusuf hay andam bonondi ama kem bonondi de misale su gawono adamare magundi Allah da su misalinya imme kana senu koy itindalle mu go and binyimu ko Allah ga ko wara yoke di and binyimme ni wono ani kenyo ke mendi anda kenya sereni ama kem bonondi ma saka nam bonondi de ami dinam bonondi ami hora bonondi kinati wajunde nyani Allah ko munda Allah batanunda bismillah rasulullah anna ismail hinkum la hinko ismail sabarana nyani ara ko daru mandaru meti anyi nan to gontenyi asabari yan qisangorni na walangala safat surandi kinda kurusin den kabarenga wa idrisa anna idrisa ka hingo idrisa ora khana kabarin kanan dangi aro sanqa undunke zaqa undunke aw honutike aw ayuba remenyani atwani men tibishru ayuba be ko sisa kelle menyani atwani bishru wosu ko amandenga wosu gilli sawaran kubi haki ismail idrisa zalkifuli kusuni sawarani nganda kun andu nyumundi alla gar himmenu jaate ti kunyani kebirenga kunnis qale sabari an kambanga o de kusuko amande lonne o hinayni kin andu nyimma wonga innahum kusuko amandenga e wogilli alla ko mosirunga sanqa on dunke bishru aw somunu aw sallini ko tasu aw sumunu wurosu aw wini sallini kincigamba nena go kankane kimba ne makumbani khari kinciga anda kankane langi hoke iblisa ara qawre baga na qajarabi ina hay kuma gar himbe menya aha wa ayyubai arai agari sawral liga kinciga bo ati bani biya go kankane ara la kankatu ati koni ati qirsi qore wa hangede irin tonya kite windin serunna irin toro irin pakem bosinga ara la kanuni ara diga mengilondi naro randa buranga bondi kinciga ko wati ni medangi ata daga ni diga kumbaninga nata ko kitiranga angurni ngam pakelli kana illenga kare awa ke ganizul kifuli ataku kitiranga aywa annaga mundi ama wari aga tla kare aga diga sako kinciga nga ari laqin katu kare atu koni atu krese toro ndoke ani de ara laqin muni atu yellinge ma tanda nganda ta ko kitinga annalli ati kiye kitalle muku mi mesre bure wari inda to ange ngono bane woti de tonge madi urna kini
inda to angiri iwotini am ponti ye ndakini bito sikandinga kiye zulka hule ati serunda ngani kama asilen ki sere sunti laqake minga kenge lenga bito sikandinga tigo ngabin kama makenge kem pakati nega ki krisel lintem bay itantarno agar here be wari arabote yugo wari se mungunti arodo kembate kebi arlaqin katu khari ari kanneto ange ngokkengene kitallem mullaqinga aha ke diga me sabora parce que hobure ngot gambure ya konni ara tunante Allah konne ke yani atanda ke man sabura atinda nya nan butundi nga Allah rantanga amma butu Allah farantum ati butu yenni iblis ya golle al ghadab min ash-shaytan Allah farantum بسم الله وذنون رسول الله أن يغندون كن قبارن كوني كن كو يونس يغنيغو ادي برينياني يونس غاديغا ابوتونتي ابوتي سرونوري نا سابوني غرا تامبيندي موغوبي كبرينغا الله كما دونغا دانديغا ووانا إبلي أتي يونس راجعين لندي أكتون كان تلانيني إكي كم جاجا أكرا وكمن داري أنغون نقول نقورا والي كنا أكندا سيما أكران تيدا بسم الله أوراريغا هنين نغانين أغارو هورين دي هورين كي هنين نغانين هورين سيجي hurenga sigi hure gumunti hurenga na sigi kundu defo suntai komo wurunde nyawadi kebe o sunta kala bane sabura de hede nyugo mo o ken dabarni aw bakata kamanena ranga na ti koni kenga henga manda tuino iri hede nun dabari sokke mbo yonu sakama fasaha ma fa kana mal mudhidin awrna kun kan awa sokke mbo an kamade tanyanguru usunta kala dambate de ida bugun nasiri jini hure ndiga nyegenda tun Allah kuri nyugo ngabiyende kiya sama urranta Allah la manja wala malja min Allah illa ilayh konta ko mek sindini Allah hinunga mayimi Allah nda ko mu dambate nan diga sembe hulani ya makena ya gabundi ay mi an semena yimi ana girndi la manja wala malja min Allah illa ilayh bismillah ke koni ko ke manan koni koda yunusa kona baka an bi yimi ni ay wala hinga nan kita anda ko to mo sabari nan to do Allah halli nga sabari Allah nyaga kem pay duwa njabi wakati ni kem pay torangiri wakati ni kembalanga subon nandu asu bismillah fanada yunus qaganguni ikamanga bitundi bitu wurom bite hangen bite nyegen nogon bite an kwana gangunne kanunga adi tomu bari tunganda maganda anke Allah senna ngandangani nge yunuso ngenya gelle tunyumundanga ngadiga nanya madunginda nindu toro لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واستجابنا الله جو كجابني يونس دغني ودا يونس كسني غلي سنونغا تكو كلمه نصابونغا الله دي اوكو توندا نسرون كسنني كيمو يادي إن ورغي هاوان دنيا كي يونس بان قلده مؤمنا اندقطو ان ورغي هاوا الله انا ورغي هاوا sallallahu alaihi wasallam arange duwawo hore nyugani man sabuda la ilaha illallah kunni ngadi subhanallah kunni ngadi nan qirati junubu ngakin ngadi diga ndepe diga logonde angane tubini Allah hinko na senna on sagani kata Allah nan qirata junubunga kiyan tubun puti manden
Allah farin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti kota gawo sire ya anya kota none ya anga Allah killi ti yunus saranke awa ke khirimo ya ma Allah gara jabin de nyanda la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sire bi ganda kata salli suhalle na qarata tamru na to wal makotasu na qarata tanagato do bane Allah subhanahu wa ta'ala antallo no mogobe anga no samnadi salli suhalle tam ado nagato wal makotasu na qarata tanagati ado bane ayyuba duwawu anni masani yadurru wa anta arhamar rahimin watin dambe sugo sireya agaran kinya mogo angana nya anni nin kambar sarenga Allah subhanahu wa ta'ala awalla ya kinanga wasrebe ganda nya inni nin kamma wati su angoto ka konni wasu angoto ka konni watilla samanten daligan sire su anni masani yadurru wa anta arhamar rahimin wati su angoto ka konni wasu anga konni watilla samanten daligan himbe gande aga wanga Allah wa sahani di fason tawo anu nyundo qifar Allah gandi jarabi ago duwaw be walli nenen kama aga wala gabi oda qur'ana di kemme ganda sere wo sere kita an ganda killun kar ken duwaw ya maganyime sere be gandi killun kar kun duwaw nu ya kun jarabi menun tankitana illi Allah na wari nenen kama kebirenga agara koda hinne nyani tuininde nyani on qaban odu de matiya keni yunus aqalle Allah faranti sero sere bismillah anna zakariya hinko aywa kitaben nibirenyani zakariya ga gangundi kamanga akana kallini mani lempi problem nya lempi oda qisan ko ni na lemme kita lenyugo kita anadnya dinan sigindane kempalle nya ko hinga mo abonon tengeni atiyan kama la tadarni nganya gana namma zakariya to bani qintal lemma gandinga anke Allah anyana qintal lemmu so srenga التي أجابني زكريا قد أنني أنك هم أريها ياكني زكريا اللمي ودا يقين سرني أدنغني اللي يقيني برغيني أقصو ودا سرني بيانا كاوين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سربين دانيا إذكرينا أيوة أمبر لكي ودتك akoto mo ango kallana sereto wo himbe gane kewtani akoto mo lemme ganda ma yimmi ga angana to kay Allah subhanahu wa ta'ala afsa on tawonde aw lemme kina de gawre ni lemme ganda ma an mun dangi irem bin koto i wonke camera tampille cinéma lemme kita i yakunke tankabiro halle cinéma lemme kita mais Allah nyaga Allah raw honsi magiran kuti himbe gane imane problem ma muskila ngan kibe giran kutiye islamin nan maga giran kuti Allah hanka bugura kandi Allah hinnendi Allah nemandi akoto mogo maga tinda umuru nan konto keta ke Allah gandanya mogobe iblis sare sakon kita maga kenko akoto mogo gena Allah nyaga mani Allah go kebe kun qur'ana di hadis renta giran kuti ike hinnendi bire nyugono awtini maganda fasudon bire nyugono awtini maganda kahirin wala kona munda inya kahiri kona munda inya fasiqiya hin qoto mo Allah to ni nyaga iwo kuno kuindi wakati kenna sagonya de kuindi mo kenna sagonya de ama kem mo ko de ama kem pakati ko da hondi wanyana kinanga sagai Allah Allah hidu ina anta grindi akenyi mi to mo Allah hidu grindi ange konna nyaga ta maga siga nyankan nogondi abada nanti harsa ke mo haju su bondi hinna Allah ma bismillah ad o hay gara kubenu
bayara ko benu ko ni ke sisa andangani aywa ande mu binu ga jate ke ya ko su ko mandenya iwo kenya ngundini fil khairat khairin gollundi ko sunya iwo ko tunga qilli raqiban qanuye o hinnendi kanuye o yanga qatenga ko su ko mandenya awa maga yankanu kannani o ko tunga ndangani hakka kiya kuni ande mu ndo khifaringa agri mangu to tikibe anna mugu bane hede awre kelli alla da islami nyake mogodi annanya mu'minai kenni maniya hosre akurma annan se kunyadi hosre ho gane qariya bati anonen su akurma annan se kunyadi kenni gollenga kennali alla da na alla nyaga akhirin munduye nan kanu ayangan katenga alla dunaro lagara khairin kininga kisini lagara yangan katenga i gollenyi kini ko annan kanu allai na mayanka nan kanu allai ngolle ki awari gana wa antari gana wa anna alla batuna alla nyaga bainal khawf war raja o kinya ko ni da kalli alla da al mun tigati kai ada ke farun tigati kai ko men nan kabana nyakundo bismillah anna yagare ngahingo yagare bega tangandi iyagara gunga oku tunga nyimme an futendi yagare kedi illi onyon kisenenga kebirenga ora yagare kenya adire nyugonya kaguman jabane daga honsu ko mantenda malikando jinnando sere besu ma kini kabahoni yagaren nan sare nani yugohe ala ayatul wahid kini kabako Allah yimit aridu tanga kebe anna mani kon hasa maryama jene anna mu yahudiyan ba ne alaihim la'natullah Allah langangi kamma da butu rasulullah inna hadhihi atika islamin jama ya mukhatibun diga mi ko nan ko benu da ke jama kiana ga dinanga de ya wajibi ni aganya kya kamma annabi nyimundo kifaru alla banina o be ga wi maga i alla komago i alla kille i alla kanne o gari i magango tikebe ya lahidu timmaye annaka hamdi ko mo gan ka ko timmante be alla gari ta wajibi ni ya ummata muhammadin aganya kya kamma a wajibi na aganya kundu ya kya sawuni ga Allah farin mu dan basu yi matan su kamante ira su qibare mu Allah ti oni su sere an gemba ni ganda be su sere Allah ganna himbe ne unanda an ganda kata hodo be yana tin fa dawa en gidan bismillah kini jamaya jamabane adike birenga ngena kamanga karinge bane nawo kanya kundwa ngena asu kamanga imbinu ga dangi ada ga be ga wori aro imbinu ga wor karim bane nawo kiyan kun besuda wa taqatta'u ngadiga minga kun himbenu da honu kutukutundi ihinunga ime naganga honla illa na kupa yahudiyan gabo tanyere ado bane nasaran gabo tanyere ado hillo Allah fa sallallahu atike me qayyum matun warni gabo tanyere do bane asuka mande bane na tumun kama taqatta'u amrahum bainahum ila kutukutu nasarana anyuragina gabondi bismillah Allah tinqa adi gaboy asuka mandinga inanya sagani kato kutunga unga o lagra du kwa ya mobe tungen tungna sagai andalu himbi aw jaruna ke marama bismillah adi yembe kenga golle illi golle surun koniya anani golle nyana ke tungunda na gane fi sirin Allah unda kenga manin golle ndade kengo annandu hay yalli ango kundwa Allah kon ida kutuna ga wondi nga iwo me yini ke mara husren koni anda golle siren golle islam ma gonno woni golle siren golle islam ma gonno woni
man islam ko nga allati afarenti an golle be do kinga na gemu golle o golle aga nabu ken no gondi to bi golle golle o golle aga nabu allah tindi ara farenti di kum da harbane la golle sure ni mani anani ngani laken golle suhun golle anani ar Allah faran sunan gimtin ken gonga he andugo lahiya ken ga gawadi allati fala kufran nakar nentano allogo mo misqala zarra khairan awali bismillah o go tunganga o go ni sahandanu golle sudangani allogo mo aw sahide wa haramun إن خبر مقدم وأنهم لا يرجعون مبتدأ مؤخر نظم حرام كن خبر ينكين مقدم أنهم لا يرجعون كن متداوم مؤخر بسم الله وأنهم أدي أيوة حلقي يموا يرجعون الجو ساجنوا لكن زايدني هم يدوا حلقي جو ساجنوا حرام دني دبي كما وراكم بالكي وغنا دبي حلقي لا مورو نانتكوي حلقي حلي كنا ساجي قري كتا دناي قري in sage nan bire ken de bere kari ay kin tanyana wal mahalaki yim palle in sage nan tungondi kari ay kin kon tanyana allati walau ruddu la adu limanhu anhu in ta sage ne hari ganda sage inda de dunare kari yo sage ne kati ka rawandi ku tanyana kari basay tage galama jiyakun sauda laqad haqqa alqawlu alayhi yangan qatin sahem wajibi kama la amul anna jahannam ibra o ke mo godi kome Allah ga nangum ne sawaba ngana Allah tigare anyuga o he ande himbe no gemu diken tanay e kay furun dawo he Allah kiti kam tutile mun dawo ya bo kun haqiqa ni asren senti dudi kome senti dudi bismillah hatta mali birambe inda ya juju sutangasa ado majuja sutangasa ogara suta beko nanti zal khanira dabari ota worni wase ahmira ko nan tanda wase aw Allah gara ko tamorno medi ta monjunyu wani ire ati hingo kemo godi deben ko ni ga halaki Allah magati junubu nga kunta ga ngarne kari kebre hingo kemo godi ya yoro majuja di worni wase aw Allah gara ko tantin doini de bungo halakini ken ko ni gandanya bane pasa gilli ke nganda budo kenken nga tubul la ken soke bismillah wa hum adi tagahunma wa hum adiyaju juramajuju yansiluna iwa kinyunu bakan nokun aw baka sensinga wurgun debbe suya angane ha mana bane an deben kampalen tintinga anga walli wo jogene bakadai wo jona kam no kosu bismillah
ati kengananya ati nyinan tindone kengani tungu nyinanga parce que la gara koda kuran ke golle gandanya kinga ko inta watin tindode wa idha hiya anna qusagara qissani absarul ladina ana yemmun mallum broboto nga kafirago anna qusagara ni kengana yabane kahirun yagungo bosene يا ويلي aha parce que iwotini ya ago halakiyemo hadi kunna abati o konya dunadi في غفلة onyi munguyeni baka ke kodai awara o kunya walimina orodu tonya ko ora harunga randi butunga fuje bane kahirinya ga ngo posene himbiga kona kinye ko ke bile ngo takembono ya juduro maju adama remunyani wa adama sogoru nyuwani anganda adama remun tagandi tamui ikumba nini kabunga igabelni awo riwaya nundi ti alla faren ba ne akbaran nan kiniya ti bita maganture nde muro alla faren sigi ni krikata allai sirbani matugundiri kemuren kebiren haren kiniya imadu ken himbe nu gati iwono imabu hina ku riwaya nu ganda saha aw kundem ken khibare be ga ko nanti yahanaba ne gamundi o awa adama awa Allah wotina dangane ti awa ana yimben takenkin ire mundi awni yimben takken mani me awti anne gamundi tammusu kabuni yimben takken o kebre o ganda digaro ke bangi o kebre nga wasimuna mbowe antayna ke mbodi la ya munyana parce que akuni nan dikuna ngando tagandi tammi ikunni kabunga imato ngondi aywa o ku yimme kabe ga wo yere aywa ko sire ngabe o kebira o tini aw kisnar na ko temi to dimba na am wani ke aw birsene de anno sabu ad ora ko de honuti ibu bo honuti imabu ko ken sud gamu hillani aw tuwaro do menaka iwono annan to ngoni tikena iwo baka annan to ngoni tikena anya ubya manya do kenne saytana anyi be gandi karamanga ni mu himbe na minani medi minani Allah gati wono iwono ati wo baka iwo baka la gara ko tan tinto nyeni ayali himbe ga nan wajibi ga kennike Allahumma salli ala Muhammad wa sallam an Allah gara ko tan tintoendi Allah andanya tintoendi anta komi ay langara hillandi ay kempe od Allah fareni la gara ko tan tinto tagmanjenga ari yendo san ga dallade la kiwa nyini Isa yanka kini riwaya nyugoy awani ni dajjal halaki kini riwaya nyugoy dajjal kaworni aw tan nangate ko tan nyana nyen kamma ko tan nyugo no kingo komi sini ko ta wadi kingo komi qaso ko ta wadi kingo komi kwe kebidenga ko ta kutungo komi o ko tan kumo iti Allah fare ko ta bego komi sine bane kebidenga ko ta bane salle wo sorno kendiwa
Allah farenti ay aqdiru lahu qadrahu qara sallim paqatin yudarada kemuri ona sine salla sallini ko tabani o watu sali so wando sali hanan naga kelir haqiyani slando laga saran naga kemilti haqiyani utron laga saran naga ki haqiyani sawano utron naga o kentu nan qasu kebira tono hakarat ko kin jatiti o yede fiqh gumunda wati yudar yello ndire himbe hon yira yumra wasenya monturu mbu wati ta haram tinni tan dagge mi yuwona rikitenga bo himbe nungara aywa ay ajabi ila kukoni te Allah farengati ke wakati gandaki qara wakati yudar ada kebirenga wakati ngo yudar nti hoya kebirati kemti basiya da ke gon Allah sallallahu aro warakille ara hinne ondo maka montur aworono yuwo maka wal ma dagge mallo ken suni sehetane on taro ken ngayre ita Allah fare akkinyi wiyen ka munyen kam ata kinyi mo munyen kam aw komi kamen ngande kamana nyontai hanke moda halle kinnan tawde atike na kinyi mo isa wo yankana dimashq umayya remun man misirin soron kamma dimashq kinyi sire wan no ko be dimash atwanu akili ke moya o kinyi misirin wono sahaba nu ngara no muni église nyani har sa aw ke mo wadi bira kebe awa bani umayya kun kapitali islam agondi kinyi e dimashqiya bani abbas islam agondi kun kapitali kinyi bagdadiya kebe denga église ke bani umayya kunya na soro ni woda baray dro na ko ina dim siri ngeni ira yuwi me ko bin kutay na ken to église agondi har daru soba daru me so wala hadi ke ya chrétien unda imisinyadi awra islam ndo chrétien wo me tagallim ma gondi wo tindono me lahidu nyuga wuro me na nani makem bonondi kemti basiya nani makem bonondi kemti basiya wa kesoro aw gilli afasa mun tagunga adarun tagun Allah farenti isa wo yankana akama ande yankana yiramu hilliwai ibbo sintenni aw dajjali kalli kem pallani tiya jujuro majujo baka sutandi aywa tampiye ngorni kawe ngorni kankoro ngorni aw qoto nan qoto ko taw kine na yonkola bani am pasu serenda dina kame men galle e kan nday gino gore ngam ma aworon himbira dakta ken ko tayni wotine tik ida yonkola bani am pasu kame men galle at qota ngorni maga kine kem bakaya kem balle na gamne awa isaw Allah nyagal kubda Allah wo hoygo walla katiya a komi kuro kengi qannul ligana ari nonul ligana iso halakini ya juro maju koni iwo kala na nyen so haga aw Allah nyaga na kari Allah yilugo ngo walla ne wi subkana na digi sire hangendi no ko be galli Allah da kem palle kan qore ngorni na nyen su yanki ni meren su bugay ni timen su bugay kendi Allah nyen se halle maun an senundi i khairi gabenga kem bagati honu mo sagene mo godi imaya kim mo goy mehina him wasrono nabillahi sakitenga ma arato ngundaru woti ni kewu cewu na tanagate sine islamin ta simmine ho ina nata ma Allah garanya da awina qotam palle de wo kem palle ani Allah wala kutuno tundi yemmen suka monte mo nyimini Allah hanken nyugo worni aso to qadi komo burumba ne an to ko kendisa kem panke ko ni ga danga ngadro ande Allah ko mo bure har mu qendadi
yugundo yagaru koy harum pa selanga mo be ayana kunu ye ken ko tan sere sere nyani himbe go tuni da aga gani bakka kilindi honde ken da hasuke ken kamanya sere sere ken ko tan la gara butu ngo futene na to munyem pakamo kemen duronye nabila isa fatiye aro butu futeye aywa sino tamido hillo meyani Allah farin diga mundi la gara kotan takina bada ma agara tagu ja qoru tammi wari akani cide nyugo duna suwa walli aro dajjal aro daba nyugo kiyo baka kankan nandi nabillahi isa yankaye ya dujuro majojo ado anna jamde awan munyen juruta yusiki bane unyana duna kimbakandi bane unyana akankanandi bane unyana arabunun taquranga ka alla garun kone ani yimbe nyugo bakka ado yamanin banginga anda kinya ga taquranga anga naski awambini de aga digana abesu gengene besu duna na kosu kenga nasre kutube ana asu gengene katta ka huma dingra ngai tammi alla faran ko diri ga himbe wo yana himbe kane awasrenta ken ko ne wodo me tabe Rasulullah إنكم Allah ti makanko ankum makanko inde وما تعبدون ado himbe yawo ken batunu gilli Allah tanai aga suni jahannaba suwani ago himbe batunu Allah tanai makanko asu jahannaba suwa أنتم anku nyimmenu wariduna anku nilwani awa yimbenga لو كان هؤلاء adiku borinu ganyana kamanu yakoma aga wa konni mobe ma waraduha imayrunu yimbendi de وكل ngati borindi batana isuni dumanu ya yimbendi لهم زفير gotu makanne wo idangani yimbendi ikunga fiha ni to yimbendi la yasmaun intaharbani muku masawa kanni be wo yimbendi yimbendi me kanne antaharbani muku arbani woni makka ibn zibari abdul aziz ati yan gamni ati uzairu do isa ado malikan aywa kebrenga kunga wale yibendi wa abu sellan ati walid ibn mughira alla farenti kundu tan kungo himbe batunu ada ga yimbenu kaga suwo yimbendi alla farinda ko aywa atin ka wallahi ngirande alla fare wonda menyo qurende nga kitindi ni imeya wanda himbe famare ngi diga medi ngo kite ngi na ime ay mena kite ngutu itangel law atillaw ya Allah faran kri Allah farelli ibnu zabira ata Allah fare atangi nyanti an kunda ga bati hon su ko man denni jahannaba swanga atinda ko Allah tikunu adi muhammadu yahudiyan ta uzairu batunu kamaneya nasaran ta annagamun isa batunu nanya kamane arabunu nyime banu madlaji inta awa malikanun batunu kamane kebirenga isa ga nabi na uzairu bi na malikanun bi o kadunge bi nga surubure Allah farenti ina syaitani ya batunu inta isa batunu nasara yahudi anda uzairi batunu
bani madla jinda malika num batun ina shaytan ya batun kini na jabi magara digamen koni mo be akem bal qannun qota woni ay mo aram qannun mu kum gosri يسوع التي إن الذين يمبينوا سبقت الحسنى أوصرون داونغا سامي كن دغني إلي أكتونغاونغا كما أنغتسرو كن لا تهوني بكا يمبينغا هاري كن دمغني حسيسها أونون كننغا نملكانو عيسى أوزيرو الله كم قورا والنبينو فاسقين دو كتانو غني الله أي كنتا كن تورو ناسا ونيا سورة إنسان الله مغتكونا الله لكون سها في ديوان أهل السعادة ولا دين بني بدا كنت موكي هاري جهنم هراقا نيغا جانغو إنارا دي أنا كنيا كماني كنا نيا كونغوي وكين يابونا آية ورنا كوني أنا جاون دي اللي فرنغ اللي ما قولوا ينبا نقاني كم بالي عربو نيو التي إنكم وما أمتي ومن تعبدون أتي وما من أرى مقنني هم بيجي تأكرنتي عندنا يتبتو عندك كيبتو عندك قصبتو عندك سانبتو ونيم بونيو مكمون بونيو كيني وماي كنا كتي ومن كبرنا أن إيساكو أن ملكانكو أن أوزيركو أن الله كمسرونكو مما أرى مقنن مكانو سوا تقل ما كن يكونا nanti kunta kenta di bismillah wa hum wati aywa kuko masruya iwo hondi inyon kinu ngara ken kanu gilli nemanga khalidun wa wudumna di kana la yahzanun ati kanu yenda ko sunundi lagara kengani kanu yokorenga kanu yokore kenyeni kite nyimi Allah nti qadiga wara yimbendi keni kanu yokore arno gisini kan akiten ko di qadiga wara yimbendi ay kanu enta ko rakin ati kenta nyana kuy inda kiti mogomo inda nya mogomo kenta ko ni wara nyimedi bismillah wa talaqahum al malaikatu yimbe dungono kanu danta nuwono woni kanu yangade keni bane yimbe ngana soke keta asoke keta honda baka keni bane ba kenga nyini hono baka ado qari kallenga nda kursi kenga nyini wota mayni o ganda kara o la hiya kallen jagandigi ma ira worni na kurusi iwa ko ini arjanna dun gonu kini mani wodni kallen ni o wato yimbe dun gona o ko ini ya kini mani wodni kallen ni o wato bo kebre iwa kurusi kebra kallen bayga kara arjanna dun gonu khuludun bila mauti keta an kun wono aga wono keta kallen ta non garde kien kan kum ma nyagalen kampanga alla wallem palle nyagalin ta arjanna himbe galli kenga yimbe du gon ka keta khuludun bila maut du may keta kallin ta kien kan sunon kampanga kin dani wotini o ganda kara keta allah to mo wallahi yad kien kan kanu ni goy e hokkanu hi kin ho nyagal hi ho suno hu hino soyi ila kallen me kala ila ta honda to ko de Allah ma kallen me bu kallen bismillah tatalaqahum al malaika adi ikko musirko har sa kamani ya ma nguton ko awa kahir nu ngar himbe nu taqiradi jago yanga ati taqendadi ati malikan mo igemalle ma ono gilli ga nabu khabrun di wotni dangani haza ke koda kana ngun kodanga aga kodambe aga ganya tu'aduna tu kuntum tu'adun
ganya tuaduna iganya ga nyuna kinga igara kebel hadun kina ga dunari aga sagai nan gullada lengina ga kota ga inda bo qabru ni bane malikan mu gemme ni majamu tikeya ni tiga ko be ganna golli srebe ya allati intam fini na barajinga muslen na bo qabru ni bane malikan nga gemme ti nyagalinde nga ti tigandenga masigembira kina ga kota ni yoma angenna kota nsimma kota be o kammu o warga na meleke koy mi sijillu meleke ni mogomme ay wa kitabin dangane sijillu aro nyana malika be ga wono ago adamare mun gollu na jamundi iwo kinna tembangi adamare min nganda kara wakati kebe aw kayti ke meleke ne o kebire nga kemalga aw kampada skandindi gollum kayti nun sura kina kenye akenye ni gollen so ko hamonde kayti mo kinne himbe ga na fati ken gollen ga sigi aw ken qallen bele kene na warano ko be an wara walleno ko surun qalle fi illiyin ko burun qalle fi sijjin kemalka aton ni kiya arongena ga sijillo ngona aw gappe sa nengo ngena gappe bedi ko sa denga o melekendi ni mobe ko gappe ngo melekendi ni mobe sa denga angos ko nya sa na gappe ndi asum melekendi ngo gappe ke yan gondi anda kare kemiringa anda walangala yani kamu ko taw ni o wa nya na kemmo ko de wa melekeni bismillah kama Allah di awa koy mo gombe o gada ga jopade ta hana nga o wa saga ni kim mo godi o ra ga joppa be su ga sare mo gobe am pata duro anta duro am murunte la gara ko da be so wuni kim mo godi ando homari an kan tan li dunadi la gara ko da nga ngo wuni no ngati ke be kana anda ga wuni an kan tan ni bismillah wa'adan kelmi nan yayi ko kammane inna ogo tunganga kunna okunya anya mundana de kin wajunde yede allati ora kella hilu muto wanyana de bismillah walaqad katabna abadi ogu tunga ogu sahandi zaburi awa gapundi min ba'da zikri aywa awni halle anna الذكر يعني كابين او جيبنا تكبيا انا تقوم الفاتحه ذكروا كني الاوا القران الذكر كني الفاتحه اجو باسورا الله رغبو بي يانكاندي ورا سهادي anna larra nandi arjanna munyanga ibadiya ngi alla ko munyana qiyamutun asalihuna kungani aw kungani ko masurunga ayugo ayagare arjanna munye alla ko masurunga na qiyamutun ko burun kar halle goni kallen ni maniya a ko ni demo besu sere sugani adamare me yugondo yagare jinna a arjanna kanguno anja handa bankanguno ani me kalle be gono kennan kallenga himbe nu ngana diga jahannaba abdo ko sindiga kebire ga kunyankara weda kunyankara keta kunna ku kallen mutu ken zawara akhiri bil miras wa jahannama lemme kunyankara komo suru mania anga kara limananka ungam kian sahe gapi qasundi wa kingo kemo ya kam arjanna ndara alla maga antakin alla qunwa amma dunanta dara ma kinya sabuni awakini qonnenga awakini kananga
awakini kutananga awakini batananga Allah fa sallamati duna gandai anganda kanche ago streaming campaign po amme kinni kahri mai surba bane ji kitana di namini anya andai no kube gan qora Allah ma surba bane ji antakin ni kahri ngano duna neman ngandai ago dumene kebirenga kahri takamayadi aganta Allah ma laqai kinyen besum bana duna neman kutanan do fasikin do batanan do islam do kahiri Allah to be gan arrahman kinya wudu o magari dunadi ngak sahanti ko kitab sugari arjanna qoni kimu Allah ko musunya da Allah kanam bismillah inna la balagan atik kinyan dindewo awake qur'ana ni seru dangani ngani annagam na abidin aywa ay Allah batanuma inna la balagan kinyandi ngadi arahus kinyandi inna la balagan wasadu ngadi qur'ana aw serenga sana iduna hinsu Allah gara hinsu inna la balagan silahan dangun qur'ana di qur'ana wara kumes silahan baga bala kempan kinye ngadi qur'ana arahun su ko nan kinye ma kempan ya qur'ana ganda kilima berti no kube kilima sunta botem pakana ndangi kinga lakoda li qaumin abidin waqti maqamam poqore Allah ma kene maqamul ubudiyya ba kunyan nahni di qur'ani mo gondam be sudi bismillah wa ma arsalnaka ya rasulullah yo manqi illa rahmatan ma ganta hinne sabu dangani awata ga hon suda taga honsu an pinne be suda Allah sallam Allah ra khairin yada aw Allah faran diga mundi annabi nyummun suko hamaden tagi hinne ni nga ike aynur rahma ikani hinne ni mi اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية الله فارين عين الرحمة كنتم تجد من الرحمة هنينا الله فارين هنيني ميجاتي مي أقيق أتوني نبي الرحمة هني عند بنيمي كيا سوني يوم تكتو إن دبرا الله بي سوني منا ندنا سبورن قدي بتي إيان عن ناري daban suwadi har leminu wa kombondi wadi Allah farin to ngan hinne bane ke bilama kimmanya kintarninya bangi gandanya bangi go to kono yang ngate yugo mari hina wantar ni kana nanti oswo to kadi ay kentanya Allah sallallahu di sayyidina jibril alayhi salam allati iminke qima ganta hinne taga honunda al alam kullu ma su wallah anke ne hinne ke yo kitaba kan kinyanke ngadi bi kulli ikhtisar atihim biga kinyinge yadi gilli iblisa aru adama kibar kika dangi kengara kanne be ka ho kuma agar hatan kalle be ka ho ma aga beni de kenda ngelli ken sin ha ka Allah imana ken hare suga dangi ho gon annabi yimme nkani do Allah na nga kebe gara yebuli sakita onta to go ngena mo be ken kanne mburendi de ngani to gorni katankinga anken kitaben no gonde Allah ra hoygo kindatinna kanda mpakrentawo مطاع ثم أمين التي كندا برك بيغا إما كنتنو أتنك جبريل دونتنغا الله ركين يندا إباني
kibire akurinda kibire alla gara kodan kenda nanti duntenga ngin ke magay ke bangi iblis qalle men ta ngitana kembal an hidi anta moto kin kan nem bureni de to atin gewtu ni ne mansurin jakita ba nga kisi iblis qalle ke koni menga bane keta ndaya mo ndi basi gari kibire nan dingera ho kitari ay ngoti ni asurin jakita Allah sallam kutana ngani mandi batana ngadi islami ngadi kahiri ngadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ke konya ba ne ta hon su ko mande ke konya ba ne da aro ta gonda ba na Allah ma bismillah ya rasulullah ya ngennandi yuha annama yufarina unyana katange malamin ya landi ankum kamaninga ilahun kamaniyani kamambane innama lil hasr himbe ko ninda ho suganda koni la ilaha illallah sunaka yamana kyan koni wa hal antum yalli ankum makango muslimun agara dukini ke hayyawa agara dukini adigan kanenga wa allah banina ken istifhamu nyi bi ma'ana al amri الأول كذا كيو هاي دان كديان كان قراغا دوكين كي قدونيتي الله باينا غون الله انتي كندو ماتيني باني بسم الله يا رسول الله 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 كوي أموتني نجي قوني داغا تويندين دي كبرين داغا سنيا باني أتواغون دي داغا تويندين نانتي غجاني مونو دي وسنيا باني دي نانتي غجاني مونو دي aga madunge tay awanda kagara nagatu nandi gajange ngagado Allah nagade mayatu ay ngiran ko sunya bane ke tuwa gundi dan danga ma Allah nya bane gajange ngando Allah naga bismillah wa inadiri atinge ma lamin tatu aqaribum ma yallihun nantindawa mallatu tuaduna igawaga kanundini kenga yengan qate bega ko parce que aga kida nanti aywa nda kawara de etiyel kambre ni kambre oro alla gajam pakatini kambre aw kenga waxin koda atinga kon takentu alla to antintaw njokon takentu nga alla koni tinna kawara mbegala kawara de ango kanna alla gajange ngure kibda alla tubani بسم الله إنه الله تعالى يعلم الجهر أو بانغا ينتو قل دقامنا أدو قلنا منكم ومن غيركم أنكم مكانكم أداغتنا ويعلم ما الله هندو أغو كم غندني قلن دي أرو دقامن دي منكم ومن غيركم وإن أدري أتنجي كنتاتو أنغا نينم داغا تيندي تهمبي كندو نانينتا وغاتيتو أوا نيني كني وربون دنيا أن كندغاني كيقولن تاتو أرونيانا خدو دغمندي كتا وچي أرونيانا أو قصغانيا أرونيانا أو وچيانا حل الله كنتنا كغارا أرونيانا بسم الله يا رسول الله يانغن نندي دغاني كي قرامو نيونو كي قول يانا قال ربي احكم يقول قل ربي يان كما كيتين كدين كوتاندانو نغا تتلا تتلم داغونا او كماغا ايات غني الرحمن اياني ديما يمندوغا مغسو مغنديني اغو كم مغان كوتنو اغو غاري سوسق الله نندي اتخذ ولدا والمحمد مقرآن شعر وصاهر الرحمن هو المستعان على ما يقولون إنك آية الله غير الله فارين يا مرا تاني يمكن الله أن صبري أجا قطم ومو كبيا كني يوماتون كهنا كرامدين أجا قطم ومو أن صبري ونا يمكن الله أن توقو كتاي abegaranya awaya gabundi bismillah makkan surah ini
maganta wa minan nasi man ya'budullah kun ayanu hilli ado hadhan khasman bukun ayanu tume kebile ga kunni madina ayanga makkan soran no gondi bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu ya makkangu اتقوا ربكم kebile kanu aga kamangade aga ayangan kataye kana ayangan katayenga aga na yamaru yambatu إن زلزلة الساعة aga na tuqiyama sa'an saral la yaqtinga شيء kinni hoya aqoren ni parce que makkan suran kuri alla ni bani qur'an ni alla digameni wala minna hareni onda kar o wundini la gara ko tan kundu aljanna kundu yimbe kundu يوم adi ke kotan la gara kotan ni kotai tarawna awa walidi anda sonu sere halide تذهل كل مرضعة aw gilla qoto yenga sugunda na yagaren suwo mungunu عما bakka sugundi hobe أرضعت aga oken sugundi adu kenne kanu yang kan pangade sugunda nan ngande mungunu sugundi honga wakati kebe kenne kanu yang kan pangade yama kota kanu bi ga wadi kahirinda Allah wa ma kuton kunnin qur'ana ni asubani bane an atunu kenne kanu yang kan pangade bismillah wa tadau kull zat hamlin aw billah kanuinga nogo dun ka yare be so samundini حملها inogonga awi nogonga la yare nogon denga ne nogonga la kimbi hilinge de akkanne nogon den ta no ganda ni nogon den ngana nogonga la kombo kinna nan ta no ganda ni kombo kinna nan ngono an ngono an kombo kin homa وترى الناس rasulullah ya musrun alli la ra kodanga koy isu karandingani an kana ni imanya ti awti ni de hakiru ngobonno na hakiru kundigandi koy angara konci mini na yama homin walakin azab allah allah ta'ala yanga qadainga شديد kinyang koto ومن الناس من nadru ولكن عذاب الله شديد وأينه اللي ينقى رواية يقولي من الله فارنتو بني مصطلق وكين كوري لقين وبروندي الله فارنا غانغون كاتو جمالي اللي بانغ سوهاغا يا آية نقول سيزا التي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد آية نقول أقرأ قرأي كما saban mutuni o man domi jamanga liwunu koy keme hina ira wuron kutenya jamake su beso wunu lillen kare ni to kemo godi imaga qirqu ngasakari bakada banuma ima tilise katu qari ima yigande soro ima quraykum illen kare na besu taunten kanunten sununten to أجل كلام من خير قائل بسم الله ومن الناس من هدي هونو قل سرونga يجادل نظري بون حرس مكان كي نواني ترسين نواني أخدي إي جماني مكة آية ينغاكم ما أنكتوني دي adi hono wo serundi
يجادل awo farangalle magunyana Allah ta'ala hinundi nani tuwakuntadi aha anati malikanun Allah rinya ngarenga Qur'an ni hananun danga maninga Muhammadu aga kibar ni tikam kibarenga gewa aga kibar ni tungunyan kibarenga aken karanteni anda diga tere awo kem pagati sahandu benungo no romunu do farisunu do arkun kitabun warni hankanun khibare idanga manu andari awa karna kenna li sirunda awre haka awti ni ga muhammadu sallallahu alaihi akimu kamun kawaran ko nagada aywa ngew munyen kawaran ko nagada wa aqalli kawluna sirunda dina muhammadu kallen aw malikanun konni mogobe gallada aw laghara konni mogobe gallada otun anganda kar anta wundini bo akin konni awa Allah faran ma famuwa kin garin tagu yani kato blagari o karanteni o gari duna de sisa Allah wodo ke yayi wa hayha kun suna aya hakhlani Allah di suruni won mono de iwo iraqello no Allah pindi na to intatu بسم الله ويتبع كل شيطان أو بكون كمان مباتني شيطان بيسويا كأنه قانون قطيا بس هو أدو الذي فادن تيجا نام يسوري أمره شيطان باتي كتبا إقرأ أكيد شيطان كما لندهن جانعا يمسوغا بيسو شيطانيا شيطان بيسوهما شيطان وكين سمندني أنا أقري كتا سعيري يمبينا كياني شيطان كياني أيوة أنك الأولية الله را أكيد شيطان كما سرسوغا توكاي أنا كندنا كتا يمبيني كونو قونو كنت بكدابتي وكبلا سريم بقولو شيطان باتي شيطان أقول أنت تكين داكم بتانغو كسينده كيان كان بانكين دا دين أنت كما تكيدو شيطان باتي أي الله را كيتا كما هو تكيدا باتي أوان سموني أوان لونو يمين يقول أني منا هاي كيتا بسم الله يا مكانغو أنغو غانداني أغو سيكاندي جلي وندينغا كبيرنغا كراهاي تاغا حقرنغا دي oku tunganga oda angun taga gilli sejuranga aga hawa adam kempalle oda are mun taga gilli mani inga kempalle onam awa hori janginde ona awa ken taga mani inga kempalle onam awa hori janginde ke ona kenya ciyen konturunga kebidanga attaga intimmante ma attaga intimmambali oyana kedabar ko sabora on bangandi aga dangani nantillani yani nyanoyi ora tagainde njo pakunda o haygara kenga gara na qur'ani kebe o ga tora wasa gandi naga sikantali de wa nuqirru ma o gutunga ngon sabatinini awallen kandi o gara sabatiyen kanu katabiya biribe ko nintenga wo ma andallu ngora himbe tokono ken no gonta walle anta bonno aw tokono kata wakati bi gallo kuda kasu tumilungo dawo kasu kabilungo dawo kasu tamilungo dawo aw kendu summa kempalle wona ga bugundi aga manun no gondi aga lendumbe kempalle wona wunkina ay ma aga kinye sembe kotenga tangi kendo tanaga tenaga wa minkum man ga honu wangu adamare muni kumu awa kun satin mutime nani imakni kaya yemwagane alla walla gari na kun sagandi kata wumpo maga yankantenga yon kolanna kare aywa ko samura ya'lam kun kaman nan magari hotu ko ketu halle allo mo inyatu nan qason ri wasamasu kebe o ken kadabar kini hakren dallenga himbe ga wa koyni an kunti wundi den tanyana in kuntum fi rayb min al-ba'th kese kan anda ni ke hay Allah be garanya kundu adama ne sejuranye an kumbu mani tanagate kota anya hori jongi denga tanagate kota anya cien kuntur ma tanagate kota kem pagati mukhallaqa wala ghayr mukhallaqa ataga intimme
Allah na taga na timmana lallunga da andallunga daga ana taga na kitibanen to na yaga banen to na tabanen to wal mukhallaqa ghayr mukhallaqa andallunga da ana ya wulalinte andallunga na galmanjiya andallunga na ya warjagante andallunga na ya warjagantange andallunga na yoy andallunga na ya gare andallunga ana ya wunte andallunga na ya wulloga mukhallaqa wa ghayr mukhallaqa ke ko dangen hinsu Allah ma amogo be go gemme o adamare muya mukhallaqa amogo be ga ndalo da ghayr mukhallaqa tanatunu sikki ko da mukhallaqa ghayr mukhallaqa Allah be gara kenda bari nan sarandi nan qorondi yugonu nasage gari ko yilin numbe mo e ango sikana tiken Allah gana ti anga kare nan iwangu nan sikana kendi hakaran tinta sikana kendi kin hakren dalle hakar ima ko ni serenga Allah be gara kenda bari kenta kondo ille me ngi ma no gondi manga qoro mo to kenni no asara halle awan tanka ma anda o sakanda o gilli ko tas ho kapai anga tuwa anda kam mo tay harban kini hakren dalle Allah gati uganda kara iwo wundini awa hakaran den tagen kutande yana kini hakren dalle bani ara manitan bismillah wa tara al-arba mukhatib dano ko nange meda adi anyo munyenga lide akante fa iza anzalna sikandadi ango munyen kante ngali o tunganga la jinyang kande munye kante kama ana kusaga nyogo ana kusaga fugu wa ambatat ana senundi gillin none besuya kem paramparingani kagani hakren dallinga kadi waye gara kebe ko adamare men tagayin joppa mo adu munye kante kamenga nari ana fugu nan kare nan senu tu hunjunga bi anna Allah kiwa konanda hakre nan di Allah taala huwa al-haq akinyani tunkanga atunka on sabatin tengani wa adumanden kiwa koinanga akin Allah yuhyi al-mawta aw karahurum ngarindini wa annahu awa koina akin Allah qadirun la diyana nyani ala kulli kon summa wa anna sa'ata sa'ata kiwa koina hari nan di qiyama sa'a atiyatu liyana nyani sikka sunta sa'al liyandi wa anna Allah kiwa koinanga kanan di Allah taala aw yemme mundini kawa kungo hoga kara qabrini kenga hoga kara qabru nyani hoga saw kullu maqburin allu kummekedo amara kummekedo murensu anga motin no kobe kenni an qabru ko diga mu hilli ke suddalle mo kitenadi alla wasu walangalana na su sedan no kumbundi bane horo ho darno timi alla ti bane hede na koy hakkare ni ma su walli adamar men taga injo pay kata kalle munyen kante ngalle hunchen kante ngalle kata ablago sinu hakkare nga koyni alla wono abane hakkare nga koyni alla rawo huren birandini hakkare nga koyni alla rawo honsi hakkare lawa tunu kiri nandi lagra kotan murni awa tunu ga nandi kotan da gorni kunnu ngade ay hakkare nga famunu konga kara agon no kono alla rawo rantay bismillah فمن الناس من atin ka honu wosirundi يجادل kunga farangalle maunu Allah taala hinundi aga manya ti tuauya على هدى awa amanya kati syariai ولا كتاب amanya ti kitabeya kin nurun tengani wa al mujadala anyana ti kwai allati atwa ngindi syariai nyani ke aw ke kitabe di kitabe ki ga munir aw kitabe ni bani kitabe ngabeni الكتاب بي كان منيرما والمعتمد عليه توجي من ينكين كم ما الكتاب بتوتنا هم بيجا وان نغندي أنغرا وسهن دينا الناس والكتاب
anggaran da sahana ga himbe garo sahande kenna sahanda wal kitab ba sahandi hon su hede kitab munir ken lamur homa hankani munir wa tuwe ngo himbe kamma adigan kanno kote wadi arange digamo anake Allah danke siha manana arange digame an Allah farando digame manana ken munir nga honu hammin takid qur'ana ko na kinya koda wasrem pam min qaba wallikiyadi an gotininti anani Allah kallingin anani Allah shari'an ne aga bo kitabe de tuge mun yana kamma Allah dun kunun bagi bismillah aku kamanu himbinu hammigan takidi iwo itate iwa wurugini kengure ne mani iwidu qoroni ni bakato munde maga itate nyang koti maga kenya gare yo kenya koti maga anya tungu yo kenya koti maga yani intabaki qallendi nallu alla qallendi e kun ko bagi nyang koti maga to anyame alla qalle kin harbani sumbani maga bismillah li dilla ukamanu koda ina sankunni baka alladina killinga khidiyun alladhi yabunda wa kudangani awaduna kanunni ogutunganni temunni sigen kodanga wabi nyanga ngadayenga ayanga yanga himbe yimedi badru kota atono alenga nadruya yonga ayangu yangana sirbani ube hibani nyadi nga ayran kampe ana toko khirini kebiran akamane o kamane duna de anya guna de ba anga dan angrimen sabu Allah grimenyi angrimen mo bogani bismillah adi aywa aduna nya gundo Allah rabbiye asabu men honga aw qaddamat yada ka anki tungara ken kanda bima qaddamat yadak aqusa gara sihen koni mo ombugu amna al-ghaib إلى المخاطب من سابدا لخطورة المقام بس هيك أما سيبان قرني اللو قنتني هيك منا أكملين تاغو منشا هون ونو إيو كندو غابرا كبي أغرا كونا نيما أغاو أكوني منا سابو أتي بما قدمت يداك أمد بما قدمت يداه man sabuda aka manen tui ay meri du tu serumatu kebrenga o sugo himbe tu maka ban nyime ga yi duture Allah da miren saga ndi katte manna agaran kita an nyime golle nyana kinyanga bismillah wa anna Allah anna adun anda Allah taala Allah ma nya bi wallamin titununde tungaya للعبيد ikomun dangani tawiri gana nani mahunya anta kinya wa minan nas man kini aga mobe ko kini kahira umma antung ado kahiru aworni munaha unga ma antung ko ado munaha alquran no wala kiliya swadi hono wo serun di qana kum Allah taala batunu aywa tatti kamma يعني انتي دورون دي ات ان الله باتني تاتينيا كما حرف يعني عرب قنن دي جدين تاتي كان حرف هون وسرون دي كون الله باتي نيانا اتاتين كما كون كما نون كتا مجين مني فإن أثابه خير دا كما ننكتا أغريم مدينة غتوبي الصحة أنا بورين غبو ay yagaren sare ti yuwi asin sare itma'anna ana maghagi islama o ke dinanga na asabatuhu fitnatun qad jarabi ganda kita agarim madina tubi ara watenge mu awa ayakan sare ti yagare simma sare masibanun gabo in qalaba ana kusaga kuppe ya galla ken kama ke dina hiti dina sri gillingaro ma khair kita
خسر الدنيا التي أكيم كوني أكسر دونادي والآخرة أكسر الآخرة ذلك دون الآخرة كسر هو الخسران كين تيجي يعني كسرنا المبين كيم بانغان تينغاني إبرنا سرنا كبوي قولوني سلام يعني سرنا وي أغندا كيري بيجوبا أرو خيري غندا مي كتادا كسرني أرو مصيبة غندا وجون كوي مي غلينغرا كي جوبا ما خيري كتاري أنا قصارا كيم بوسلا هاينا تقول خسر الدنيا والآخرة والآخرة خسرنا ألم في دنادي أرو دنا خيري أرا بونين تارو مي كون كتو أنا بنيمون دخي فارم كون يرامر ناكينوي كون تامبينتيا كون مصيبانتيا كون بلاونتيا لا يبليس أنا سيدين angara khairin jopa khairin de khairini aro khairi gemanda khairin aro bonin gemanda khairin koy bonen kane bonen aro khairi gemanda bonen aro bonen gemanda bonen nam posren to no gilingara jopa ma khairi kita Allah tan kasara dunan kasara Allah بسم الله يدعو ما أتيك كمان هم بطنو إلا الله تناي أغنتا كتاتورو نهارا ما بطن anda alhonya batunu imme anta nahana hara ganda batu kibati yendambe ke tigi tigi kyani samunta kunna galla tutumwa annahu batu haranga manya aranta hunya nanda haranga ndanya anta usurnanda kemme samtawo yad'u atike kaman batini batihunga darruhu atoranyimme kenyan tinta ibatana ngamin naqamihi dina yang kan katenga labisal maula atike birenga go kemoni angana batu anta usurna angama batu anta bononi wa batiyen toranyimme angaba dina na hanga ago kemogodi ati demanda nan bono wala bisal ashi ati kapallem man bono kibirenga kirantandi mana kiti kapallen sire na hantai torantai wa toranyi manga ba toranga kibirenga kinta kabananya hakrante ke tono ya hanna tono gema bori wana bori ko kayen ho gabbati Allah tanai ken so to wonni bori asum ma ko to nyen ke aso qillike ya asu kitin ke kemo wani anga tugu taga hoya na tunga taganda nan togono nan tugu ken taga hoya kama o kiyo ko nasuda na batu kamane woni amma nan tugu taga hon kama nanti Allah hinne ngo dombi kibangi koy Allah faren karun ko ni sonille mago Allah wolinun sonille mago Allah kuma surun sonille mago ke mundun tengo taga honu magayna ke dabari basa nan tugu kuya an tugi tunga taga ndana nyi anna ke famun kamo misali debeya Allah do ya mari on ta on misirendi aro ya mari on alkaba yuri aro ya mari ona lailatul qadri ona wurun ngarin tibatiyenga kudi menu miside taga honyeni kaaba taga honyeni lailatul qadri taga honyeni aku dingiranu ado ku wakatinu alladi duranko man sabura oni batunawa onta misire batunu kamane onta alkaba batunu kamane guru barkan diga onta batun kamane man Allah ga tonanya ku wati siru ar ku dingira siru Allah hinne nyaw dombini ku wati nu ar ku dingira misiren to nyen Allah ka Allah hinne ngadi anne man ngadi akhiri ngadi alkaba atoyin Allah kompe serebe go tauna hay kundunga kame hin tampille hinne o kinanga himbe go tawafu nyana
tan nagate hinne atandu be hinne o kinan himbe go salli no tan nagate hinne o kinan innonga angana buno bane ke bilang kella khawari ke wuro allati am pasongonda wujine wuroi wujine qasoya ami ganta qasobe serenga taawonu musirendi an salli an taago an kona salli bane ndugu alla ya handenga maga angana buno de angara ken tanda de ke wuru bane ganda dangira wuron tano nanti allati kembane pasu gina qaso kemba kan kuto bega koni alkaba qurayendi kema kon no kutanadi dingira no ngeni wakati no ngeni o ku hinne be go yankani di kinya sabun allah to na nya mona kempinna kita kebrenga kuni dingira nun ado wakati nun kebra dan faranta ido allah ko musren kanaga ora allah ko musuru be nun koni kebira kun kan allah hinne dum bi dingiranye inta jopana de hinne nda alkaba magana kinoi baraje nda ya hayda misire magana kinoi urbar kan teke ime khairi be go yang uroke men da yang kan idu awnyana idi allah yana nyana allah ko musulun ko ke modi itinta lemago ingarante wal mai karante allah hinne nyoy yang kana ndo kusuy gawno imen da hinne enta kana de allah yana ta bismillah allah ta'ala aw yemulondini okay da birakibi ala kafirun qallenko namuna haganun qallenko islam surun qana qallahu gen qana konni qur'ana na suwa konna to atokimi ati yemmu benu ga tongonde ga allah kullonnini wa amilu salihati gara golli surun golli aw kullonnini arjanna ngorunni wala laqum ngorunu aywa ayitunda sanga sonumure allah to allah taala aw ho gollini agara kella murude kiba konda arjanna munda konda kana yimbenga aywa nga allah mabbe su darode aganda himbe daro kebila nga kenta kahirun ngulle ke dabarni anta munafiqun ngulle dabarni ana killo arjanna aganda serebe logoga allah anta islamu ko qallen dabarni kahirun mo anguto be ga dabar anna kenya nyana manna munafiqun qallenya tur inna allah yaf'al ma yurid qur'ana ganda si hoda su aw sagani katamani haqiq nda kahirin ko na begu na islamin ko na tiga na munafiqun ko na begu diga mel la garo aw sagani ila al haqiq حقيق إن الله يفعل ما يريد بسم الله من كان مكان سورة من الله فرمو تكون تبان الله بقى برسو أنا بوتي مرانا ندقامي كادا عندنا وطورا بيدي أو تنبيه بيدي أري سرو كم بغتي كيني حكم غسري manati yemmen be ganya aga wa jigini nanti allah anta muhammadamini de mana dunadi anta de mana la ngarani parce que an gam di makka digamen wani ku wakatunu amati allah wi de mana yo kebira onda ta onna kempay amati allah o kinyani da onda ta onna kempay bire ñu dangi hingan takotono andani يكون سينون كلي تعامل حزن بقاتنا الله وسين الله فارم عندي سريبي يغلا الله انتراندي ما دونادي انتراندي ما لاغرا فليمدون كين كمان نمبامباندي تكاتيا كانت إبلين كمونا ناري دو قننا ثم ليقطع كم بالي أنا كاتيكي كتوني دو هذا ampaini hal yuzhibanna kaiduhu yalliu idan ke butumbui arawo digandini wa hal yuzhibanna kaiduhu yalli idabarke o digandini wa honga kengawo asunundini tike
alla farin dema yalla hidu ya wunyana agan tal serebera diga kacce landu kannenga an komben annandu hada alla farin dema dunadi ana dema lagara ke kon kinyi men dingini kimunyana كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عظيم سريبي غا سيمانا ما كينغان دال سريبي كاتي لاندو قننغا كومبيندي اناندو كري كنت سيكي الله غانتا الله فارندي مانا بسم الله وأنزلنا ولا قرآن كي ينقندي كذلك كمغيالي نانيا آية نما إبانغان تنغني أننا تو الله تعالى أو يمين يكندنا أغرقين كندي إلا مرود كندي إن الله مغادي الله فارغان كندي كينداني يلا كمغدي يلا سريبي الله فارغان قانونو أقانو أنغوا درنو أدرو أنغوا لغنو اللغو أنغوا قوني أقوني الله فارغان بينتا تغهو ana kamanya ma ara daro na kanu an kisiyengo himbe di anna daro na kanu kin kinaye ni atu akem pan konini du kalenga de kayit ango here o here nyana alla ko mubre ko sabura alla farengo logane tikenga dinango logane tikenga dinan dun konungo logane tikenga ango dabari buro dabari nyem abure nyana alla garu ni mani alla garu haranan du kari dina ko demene alla farango demene alla ko muso ko demene ango hero nyana an dabari kiranta an butum buike anta sornanda كن موباني منو الله ود القرآن دي وفي السماء رزقكم وما توعدون تغون الله غرا هوكو نانينا تكينا اسو كموندي awar jaren ka abaka kamuyari kira Allah fare tagawen Allah gara nyina be kina diwanya nada akaw kamunyadi o kebrenga Allah gara kanda nandi hiru na kamunyadi Allah fare mpi kan talankenda anga wa munda hiru na nyeme kebrenga herenya anna sabunya anna ndiga kamundi anna ndiga ken qalle ke bunundi amma katanyana parce que hiru na nonye yanga ndakata kenya Allah kenya kibire angaranta kenyana kibire ambutum buike aw toqandi anda o kala yani ambutum buike an kalli kina kon mo bane kon mo be way aw nyeru baka bismillah innal ladhina إن الذين يمبينوا آمنوا وكونغا تونغندي أدو يمبينوا كونغا يهوديانا أدو صائب نونغا أدو النصارى نونغا أدو مجيس نونغا أدو يمبينوا إذا هلكاي أتى الله تعالى أو كيتي نغلنا إدو من عنديني أي واسقين قوتانا سوبكاتي هني باني أي إلى كتكتو ناسان كيدو منها kenni dina no sisa kondo dina kodo be go munyen kamma ayara kunjati lagara kota allah kite ngutum bay be suti qalayen to ngo kullu hizbin bima ladin farhun be suti ke qalayen bani kenni dina bani nga kutukuti mo gobe kenni dina kodo be ngo no kenni kunyi min ko hane lagara kota allah waya gabundi
إن الله Allah ta'ala شهيد ayani sedanga honsuya ayingini honsuya besu kallenya jondi aw besu kallen kala ألم تر alam tara yali anke matwa أن الله nandi Allah ta'ala يسجد من honsu wo sujudi alla dangani kenga kamunundi ado yemmesu kenga munyendi الشمس kiyenyimma wo sujudi na alla dangani qason wo sujudi na dangani sanun wo sujudi na dangani gidon wo sujudi na alla dangani yitun wo sujudi na dangani aro dabanu su wo sujudi na alla da isu وكثير ati hogabega illi serunga kun qawo sujudina alla da وكثير hogabega serundi أقل عذاب yanga qata insay wajibi aywa kun kamma kunni kafirun wa kun bara sujudini alla da awke mo angana ketubane sujudin bali an adamar min jinnan baani adi sujudin bali alla da an adamar min jinnan baani adi adamar min jinnan kaya allo ta ko hunsu ko montenga kama yadda kira asaqlain an kumbel logon suya jatendi hankandi mogosrondendi nambara alla da waran kunyeri amma to aga yimmen koteni manna ga nesindu kukama parce que adam mare mundo jinanu donu ga masudi alla da hono sujudi ni munyenda hono kamunda hono kiyenda hono kasonda hono sanunda hono gidunda hono yitunda hono dabanunda awar ara kunto honkoni illa kapanu ngukubatu ago kube batunu kusu haran kunyi menu yugo suyudin Allah da bismillah ومن nga ken haqiqa ngade atiye mebe من الله Allah gara kello gona nya galama jiginga من مسلم darundananta kin kamanenda nanya ulalinginte de Allah na kumenga na ulalinginte arno ka hukunga aya nanya na galama jigi anallo arno kusindike Allah ta'ala yafalu ma Allah hongolli agara kin kanude anake daro nanya ulalinginte anake logo ananya galama jigi هذان Allahu akbar bismillah هذان di kuhilli hay اسمان awa kiitalle mu hilliyani baanu ni tugunda nunga baanu ni kahirunga اقتسموا ram ganni angat al khasim aw konni banenda aw konni jamanda o kimini hillo gani ati hadani khasman angat khasim kun ram ganni kiitalle mbane awo me qillay angu jaman kahana qilli aya كبرنا أنا هذا ها للتنبيه ذا للإشارة قنقن أراكو كم مقرسيسا إن الذين آمنوا هم باني الذين هادوا باني صايبوا هلو نصارى سكو مجوس نغتو والذين أشركوا كرغو كو كرغي إذا مؤمنة كباني
kite ngido menaga ku karagi ido hada mumina ke bani ikhtasamu ikiti في ربهم ikamandinandi فالذين ati yemmu benu kunga kafira o kite nga kuti kebidanga kenni karago bureke kun kite nyamani قطعت ثياب allati ida iramu kutukutu kundangani gilli yimbe nyiramunga يسب alhamimu iwo jintai subana من فوق awa iyonkolanun kamma yusharu ma ina hon qaja bi tikenji sopandeya kenga wa inno wonundi gilli kato ara no lemunga والجلود ati hatun kana nyanye tikenji ndaya هم مقام adi katundi guman wo ikamma gilli megen katundi gumanunga bire o bire ke jama bure ganda lamuru nantimbugu wa yimbendi gilli atorando asunun sabu dangani uidu ini rigani saga fiha yimbendi وذوقوا inati dangani ankun nantemi awabiye aywa kenyangan katayenga إن الله kebirenga keni soroku karagi jamanu karagi lagara kota kite nganda kuti kun allati iwo menyi ni allah inna allaha yafsilu bainahum yawm alqiyamah aw kite ngudun te qanne be ga gara ken kodi enti inda kiti ke lagara kota karago ke keni idigaranga keni nyambonga imbenduro kenda ngonda tehu ara kuhune jinta nyan jogoni kamma jinta ye ke woyin nogolle mun qajana na bugundi do ihalleya ina sampeti megengumanga aguma hakabane sampa hongo yankana yimbe ngure tanyire kawo indati wo bakka mo bakentadi wo bini o jama bane nga kengan islamin jamanga إن الله تعالى يدخل الذين أو يملونني كونغا تونني إيغا قولي سرونغا جنات أو كلونني أرجنا غورني ولا لقم غورنو أي تندا سانكا سنمورين إني يمبامني أرجناني إلي أيوا تكتران غورنغا كانين كتران غورنياني أرولولو كتران غورنياني iyatu yiramenga awa arjanna di harirun kenni harirenye wa hudu kebirenga bokini kun qaddigaranga kini khamba kan kutunga imma ganye tempai iramen pai harire ati arjanna di kenni iramenga parce que dunadi kem paramenton wo islami yugon kamma annarundi amma yagare aw gemme islami yagare kennarundi harire akimu baka iramu nga o sintin no kube masadru siyab honni kotollenga honu ni yintenga awa honu na harire nga ko sikyanga ba mosri o hay kotollen sogono mo be o ga watu no ko yugon kaw aken qahanatu iwa dare ke yite yugono wonni kena tut yo ken sogol quro ke marandengi ma iwa dare ke kutunu na kino quro ke wa yigana anda yiga samba meram pay himbe bugundi de aw kemme bugundi ni awa yigana aw kem bugundi awa yigana aw kem bugundi ni alla garu haqqi wani ken ngada aw kala wo kinya bugundi ni na yanki na awurun akosi na awurundi na meri ammo mo tenni akanantenni ayra menne mantenni ngayti aslama onda ko islami yugon na magarundi amma yagaren ko ni kella warundi ahimbe hallenga nay annagamni yindenga walma yiramenga ettepanga aggesenga ni harirenga ma gesenni awa hotana ahallen harirenga ken khazin do qazi awa itkenni makruh ado himbe maganye tebe ga way
ila kim magani tinya ti harirenga on tikin makruhunga on dikken so haram tinni amma yugo nan sabu aqu hankama aya kenya hodi mana talali yumure yagaren adu yagaren bate manantaga bayden kamadu yagaren bate kempti basya ma yuwo nyime ko ni taro ne khane amba ne kanta ko bono nan sa kama amba ne ta kupanga amba nda ta wona kama iyugo sugandanya dunadi la gara kalle inta kinana وفقهكم فرع وكنيه sahinga ne serebeya ma wate yugo wanga ida koy nanti ira munga torono igaran kanda kata himbe andanya harirenga bo Allah kenya rondini aganta ampatanga teke torono o gane qabai matimsiya masahiya kebrenga ti daruran sabura adiga ken kamanen da hari yugo ngandai kin naruni nani ramen fa qaida nyeni ad-daruratu tubihul mahdurat akan tasorno himbe halle kebirenga kama kenya kengo kindigandi an tasorno mangana iramel londi an tasorno mangana sahantanga kebirenga an sahanga dattangani irame be halle sobehe islam ya warunga rondi kebirenga islam agoni newendi nanyi tiken kamanel lawarondi bismillah wa hudu yan qatis islam no benuga ko munyo benuga ko ti worno arjanna di ari maganye tenko ni iramen ko manna kikiniya ata sabungan kibede allari kanda dunadi katta hompo senninga digamendi himbigan senunta digamen suya dunadi allari kanda katta kinni mani la ilaha illallah la ilaha illallah ayan kelima senninga ayan pasu digamen suya la ilaha illallah anda walillah gara kitenga lungiye gara ke kitade Allah ta sabunni dunadi allari kanda kata la ilaha illallah ya la ilaha illallah Allah ganda ko mebe kanda kata ama ho to kanda doroti la ilaha illallah kunanu serebe ganda kunya kahiriya ken kamanyang tinta kahira ko kini digamen ko mo seren suyi ha gambal ho tan mo himbe ga tike la ilaha illallah kunanu angna kunya kahiriya ken kamanyang tinta kahira ko Allah ya lagara kiten ko kahirin jama al islamin naga ata lungo islamin man sabuda arani ke di kanda dunadi katta kilima sinninga ni mani la ilaha illallah bismillah wa hudu arani alladhi kanda dunadi katta skliya ila siratal hamid katta ay wanna kamun kilem potigantenga kinne kankay Allah dina la ilaha illallah kian kiliman posenna la ilaha illallah kana koni kunnu ngambane muhammadur rasulullah wonode kemren mani kinni muhammadu garangara gulle be ya Allah hare Allah ko musri anda kin gulle dabari parce que bahil le meni adi kambe akambe ni muhammadur rasulullah an nganda qiri bati tunganta ma Allah yo maulamin na harenye kebe ya maulamin tanna maniya angi miti Allah harenye aton salliya aton sumwa aton jaka aton pijiya ama khairi to magaro ya mare ama bone to magara o kabay no hatay muhammadur rasulullah awrin ki wa kinya ureni wa hudu ila siratal hamid Allah ganda angana la ilaha illallah ago golle be wajibi nan kamanna nya annan se kunya kidi agaran ka ba golle be ya annakin su hayna to gono ke birenga ke ganda suramma kini la gara kota kite ngolona
golle sirenta sirena hana na nyamma qiyati la ilaha illallah ya abade konnen kantan na hana nani agarangara golle wi amma kenda barde bismillah yamubinu kunga kafirahu iga oserun kabana baka alla dinan killenga iwo oserun kabana baka misirenga kem poromantengani misire horomantembe ogo tunganda misire kenya awaserun sudangani ori sunyoronda be sumbana العاكب تاغانا في مسيدك سواء أصنبان والبادي أرجون دليانا بصنبانا كي ينقى كودي نجامني أوا قريسن مكة كي ينقى كون كبارين إيمي مرو الله دينان دي كپا الله فارنغا كي قوتا هم بين دارو قا وسرون كبانارون أيوة ikunda simma mesiren ne kuresin biyayi kemo bakado kirsa ko lakinga alla farin no kure menyai o ko wonen yani kebrenga o heren sunya na alla farin do serunna allati ay ko ni ma ton ko ibe go kinyana mesire ke ka allati ora mesire ke bati dingira nyi ja'alnahu linnas yani ora nya bati dingira be suda mukendo debilema be swambana abati yendi bismillah wa manati membe kenganda lamuru misire kini te qannun qota uya ti tunyangunde ya kebire ngawona ken kamanen temundi gilli yanga ngate ken torantengani bas Allah subhanahu wa ta'ala an qube gandara maga nam batino kembati e barajenga de me ken no qubane kana Allah kutano ken kahana junubun qorende de tubranga ni makanke ni alkaba dunke awanni quraishinga ay angenga kwan himbiyano bori bati nyene kenyam bonta honsu kamandega kebe an quraisha gonda makka kankawo Allah tin ni garante muni yanga qatenga anga makella khawara o kebe aya muy yankana sabun ngwalin qawol logene o kebe nga kenta alkaba misrem bane da anta bane kamma anta alkaba misrem bane kamanunda anti bane kamma kyo misren suda aw misren su kamma aw misren su kamanenda aw misren su kamanen kamma arige yere ay andi misren no anga nasigi no kobe kenna sigiranga sirem maga sire buno kenin ke sigiranga Allah ta ay be sumbana misren mati akamanen nyime ganda sigiran kinanga akemti basi wa misirenga aywa kainden tanyana no dogon tanyana no digame sunta konni no maganta Allah digame anta limine kana anta awa khidmandana kana anta digambure konni limine anta konni khidmandana misiren no ho ma nyano ho ma konni no maganta Allah di ho kiya sabuni har ko tununte jama me nyira nyeni ko tununte munduni nonye akoy ni nonye ngata na misirni aw gilli ke ya Allah ko munyi an gana tim pon tunu misirni woni te Allah nda krosi fati ngare ko ni misirni anta gangini anda mullin ko atimani agana mullin ko ni meda ngana sigina gangu misirni kenni hikumba kemma yadi nyaga ko inta sakkan misiren no gondi ago bakana meñi misir lakani ho wan deben kunkoy jaman kunkoy allan pinyani de dabar ndenyani de deben kibare nyani de aga bakana meñi lakina anta konni misiren di anta konnadi ho on ta konni misiren di maganta allan bati allan pi allahin konne allah bati allahin konne allah bati an ganda kenta na kwadi ewa Allah ti yangan kate ngan kan de kebringa kedi ke wure hiti ti makkan kon kanun piti hoyi parce que ti Allah ti be sumbanari ay hawre ti kenga
ina wure gani kinga na du gilli sahaba nu aywa imai makan kon kanu ko woni magati gure ga be na ka hum sidina awre tike ya honi kanu kino de lemon tabana ya honi irawa gagana irawa suhurini irawa logono irawa kuyi ya honi donc kankari ban ka hana wala limun maga gadi misire ni be so ambana misire ni angana sigino ko be sere maga mbuguno mati anyi meganda kini serebe ti sere maga mbuguno yo me anyi mena hay annan sigiran qatbe anke da qabla do ba'datu angora sigi almamin palle almamin adamare menye ko goro sere kutun kutana arawa kutana aro mungunu aro watunu anda buguno sisa himbe go nyana awa ango kentuwa ibe himbe go kinya ga bunni kinya ga sikki alman pal andi akon dibbe sumbana salle ngana sigi bani anna wuruna sigi alman pal yalli ango kentuwa ko kebira kenkana sire ma ambuno ngimo tan nyime ma nyime buno anga hiti ken dungi kina nyime buno nyime ngar ken dungi anna kun to kono بسم الله رسول الله يجنا برنسما بوأنا oga bangani nabillahi ibrahima dangani yani quraish mun go honi alkawai o kundo ina hay alkawai mi asgi qamo asgi njope qamo kona jopa ina ke muguna kentu kibre watu himbe hogani misiden alkawai himbe gara taga aga taga himbe kanne maga no ke motuni ikunyara gan qaba ma Allah faru islam nya gara gan qaba no ke motuni ada hay o kwam bangandi nabillahi ibrahim da alkaaba sigi dingiranga ago nuhu jingari aqenu ara sisike be ga wono ucendalla ibrahim ya ganya sigindi ni puran kata sigindi ni ara sisi qasin kama o kwana bangandara wala bangandara kambo kasagmo mu gabe ko nadi tabulle mi go train na lisga gelenganga ondi hankengiri na sembuwai mago sibasum hana mbundini wa hakala Allah qomdi o kwana bangandara yani nuhu do ibrahim na wugine gaben sidin Allah ga ma bangandara ma walli o kwana no ko kwana bangandara makam bi ni me joppe ibrahim rangelli yai bismillah oti ibrahim dangane ma wonne zu illakahu tingi allai annan senundi dange kombeya anna senundi rawanganda nun dangani adu taga nun dangani kurungurga nun dangani awat adu sujuda nun dangani ora kya kada salla nun do tawafa nun adu himminu go tauna haykunu alkaba senundi kuda manan senundi ado kuren kam masanundi hilla kapim maga nyaadi bori maga waradi mere maga waradi nyogunta hum maga waradi sube maga waradi misirum mani alkaba yayi wa misiden suqhana kiyaw konni misiden sudi ho maga nyam misiden ni maganta Allah ho amma ga mere amma ga nyogu yunkulanta sinadi laga nyintenta qasinadi muranta tuhinadi laga nyinta tuhinadi yiganden ta yigenadi na kutunu ngarano segen ta kutunadi na senundi na tanga lemununga ado turuntunga ado qawyunga bismillah wa azin oti ibrahim dangane bira kebe agatla alkaba tagandinga
oti gangundi في الناس serundi بالحج awati hijun kai a gangundi abe ko bay sigren kamma jamayo aga kamanda kombe taga ara wajibi da aga kamma ngana kombe ke kare kare kara kaman jabi ara ki tayni na ki nogendi na ki kimbakandi na ki tengenandi alla gara hijul la kutu serebe da ken sura jabi himbe gara jabi tabane anta kallan ma ken tujubane angara jabi tahillo tasiko angara jabi haqqe benya ango ken tuju hakanya e sawun angana diga hiji angana namu ye mutu anna kinyi minde ya alla nda nyimi de li akota ngara nyi labbaik allahumma labbaik okay yakun tiyalli hijanu nganare iwo duwawu nya nanga ndina arna meni ni besura tiyalli yime okenga dibasa ginanga manyi mitanda digina ginanga ranyi maka tango digana na asren duwawu siringen ko wontai o khairi be duwawu nya na meda asuka mo Allah magana nyima anga mati arna meni na ngo darna ko to ni dango sirengo khairi nya munduni me akhinda aseni wasimo nan togono na duwawu nya aseni anga nda diga himbe ndan kunyara parce hijanan duwawu ngorigeni duwawu siringen aserne mo wasi sere sugani himbe ya aka ci gundo ngalla ma angani himbe ya gandaile ne awalla ma ga kimma ka ba ga mati ona khairin duwawu nya meda aha بسم الله يأتوك رجالا التي أننا كينيا إبراهيم أتي الله دعاني كيف إنا مكوكمو أتانجنا يمن أننا إنارا تانترانو غنيا وعلى كل ضامن إنارا نيوغم مرمرون تبسو كما ياتينا إورنغا نمبو أيوا كل بسو دي عميقين كينغت أو كلات لا تنغني يقول نقصي ور أنجنا يمن anke ni golde nyana ni ngala kiyani niya manun no wandi abun ko ron ko tendi aya o kem worde yere yalli nan piji antanga aduna setu tanga baraje ngamen parce que ti hono ti tantir nenya baraje ngaben ken sabuni alla ra kem polo koni ta hillandi alla fa sallallahu alaihi anga ndatre ndiga hiji an tandonga kamunyeri barajo kinanga namu yemme baraje banen suni namu mbalin kanu no baraje ay anganga ne sutuna ndiga kebrenga tandonga tanyere barajan kinanga kesa bora shafiyuti nan ndigan tanga hiji kinyam pasu dina setenga amma imamuna malik radhiyallahu anhuma imam malik ti nan setuna ndiga kinya sirin ili sega nda waranda nan setu kinyam pasu annan ndigan tanga basana nan setuna ndiga kenyan tinta ku fandenga bane ahillandi Allah fa sallallahu alaihi wasallam adiga hiji wakati kebe asetu nandiga gindai tanqalle nya fasagontengani ani kenda barni parce que o watu hirum pilli gandai himbe gandai gam pasu aw kenya be so atu kenna juku o kesawura akenti keni ke dalinga yo iti hadise gara ati ma barakenga ati kenni hata mayingo hinindo menaga fa ire serenga fa mo damfara hinindo menaga damfara ne bambara kanni ati kenni hata mayingo hinindo menaga
hata ma yengo honu le mena adu kem pasuki indaban misal yang anda qul wallahu rata siko anda silika baniya ila qul wallahu tasiko nan fasu qur'an siyawa ay wala ko nan dakin kin hata ma yengo way arakin ya qul wallahu da المزية لا تقتضي الأفضلية كن أسلوب من دعم حتى ما ينو هولون دومينا كن تا كوين تكيم بسوكي يا ما شاء الله عنه أو كي وعمل من موجبين أكين قاعدة الله فارغنا تي كيم بوبا نغري أغنى هيبينيا أغنى هيبينيا أكين وكينيا ken kani amal habin qaida nyugo asa handen ati kundu asa kana ken po bane garayi me adanya kundwa ili su nan yoro sai ne su ke ay me gara himbe nya aw ken mutu ken kana qaida nyugo amsalin wa hay to ko kritamsi asa handen ni Allah faran di yugo hillo ya gare bane ngagara ime hasana gasare arabani yakin aksmare husaini gasare arabani yakus basa hande mo Allah faranti lenyugo hillo annaken kursi lenya gare bani nga ay mere me ngana aksmare yonga arabani ya kursi ay yagidon ko hana arabani ya kursi kizawra gumma habinda wutu yuwonde ya garen su subani kikani ngamba kina mala bin qaida yuwi asaha nan di Allah farin ti kundu asaha kari kempi gadi ay mera nya kundu ay mera himbe nya aw kimutu ayanti angre diga abara yindiki ay me hiji ngare asesna diga kibra kenti kibra asesna diga kibra kinya sirin himbe sirin na aw kinya nya qadimiru yani inasi wal man yugumi ne gam ina abrandi maga kato mosri andak ni kembanga kato indi kebrenga iwo tokko honne baka ayige nga honne yo honne bakai yo honne habbakai maga kinye wakati be nan to ko koni gana antakalla kin agara daroy be nya kin sembe ngadi nga acci ndara ya khari kibra sembe ngai tawi ngai dugunne da hinundi woni ken atadimir daba gum ngaya ni daba nu bira don ana munandati aw anno anda bang no kullatenga manarundi golli qotendi wuri latendi mo ke dabarnay Bismillah allati nawla guram wada iworni kuda impadari naha kita killu lahum idangani iworni innaha ngadi dunan naha lagaran naha aso makaire angani qiri iwani mini wa iworni wa innaha ngadi armar min naha ngoni anta tokon ويذكر اسم الله إن كن يالله تغنى كوتانوني كنغني كوتا تويندونغا كوتا تويندو كينيني ناوتو بانان كوتا هنا كتا بانان كوتا كم تغني أيام المعلومات على يوم نغنونتي عرف كوتا كونتي بانان كوتا كيني لانكرا أي لانكرا أيام تشريق كوديا مسكان كوني أيام المعلومات كوديا مسكان كونادي wannan di aywa banan kota hana kata biton tamya bukini sawaban mo gosri
kota tinto mani sabuda ba hijanan suwa munda ina yagetu lenkine qaso manime ku sabure go gemme wakati ndo kota nga mobe besuwa munda na kentu besu ku kota no beno hage duran kare kare wi da sinimi na to banan kota ana kata banan kota duran kare kare wuda ayan warni kane wala yalin ashrin bismillah alama ina allahin go ay wa hum ni mamandi razaqahum allah gari warja ala kiwrin lima kun dangani allah gari warja kinga billi kara hullim mumunga na be gawi maga dugumi be gawi maga tamsi be gawi maga gawi burana banan kotanga ayillankara hadiyanu kebren arhim min wonno kutunga lahiyanu kebren anna allah hinko ne manyani ara yirigi koyinga nabati en wonati daba be na kinne undinda wa fakulu allah kebren adiga gada ga nyige gilli kuciya ke ya mariyeni aw annaka mun digani de nyamari amru ibahati awriheti allah kebren qarayiga kebida wajibin nan kamma anna allah ya ciyenyu wiga ma hadiyan ciyenyu wiga parce que allah ti fakulu ay amru ibahanyani allah faris sallam akin allah diga men ngure konno da ti diga men wal mati gollenga allah ya aw geman nasu yiga aw geman nasu kui aw geman nasu sadaqa gani sikisi wonyadi da kinya sirene annahu yigadi annahu sadaqa di annahu kuyadi sadaqa ndi ona tikin himme kuynen maniye kuyendo sadaqa ndaban aw sireni min ganema angana tan na himbe kuyi kebrenga kenna nyurubanta anga tan na himbe sadaqa kite ni wal haginno serem po sadaqante anta sagene katanga mo sudi nganga tan hon kuyi akamal lawa kuyi nanga kadi alla wa qwana maga alla wa lugna maga hakaza anga tinda kuyen kona gandai allo na heneti kinga na yi ho wontai nga sadaqa ngandai ke bidanga ken kiten ko ni ke lirintin tanda hon sadaqa banani mata kamanganda kamuna katin yo ginanga mati te gandai yanga ta gasira hongure da haka mambatte de manga ndare menyiga da haka mambatte de balinda sadaqa nga aywa ginde ya agoga ganyi mi akhono kenda ya be aw na sadaqa gina agoga ganyi mi akhono kella pri ko nanga ndawa anda pri ko nanga ni mi gine gine donc ana logi nyime aywa ketta ga ngana kine wakati bani saw anga dinda ku yanga bane keda ya woni khaliga me ga sawni Allah wa sadaqana Allah wa kuini Allah wa yigana bo sadaqa an siri kinni korintenyi hatagi yemi yo kuyenka ay mens siri nyana kununga nga abbe gontehe annahu kini hungumenga annahu wati awa imo asu kini me khari to imma mungu na sadaqa miskinu ngana kini me ga honta kinga allah kinna an kalluya allah kinna an grey allah kinna an pawai hari hogayi min hari ma la yan kursi yo kamaga sunya kin kai na mungu miskinu na mungu korintonga kun kallen yimma an qabanan gabo mosri Allah malakante Allah wa kuini Allah wa sadaqana Allah wa yiga ibrenga ma hogabe kuyem baganya hunu mo osre sadaqa yugo Allah yan qurusini garibu ngamari garibu na nyurai iwa su kuini
iwo mungunu nanti korinto ngo debeke miskinu ngo debeke kharlem ngo debeke inta simeni yayime iwa sukuini naam anda barage ngono ni ngam mungu ko kore Allah kuna kiko man sauda baki watin gaslama kun kane imai hadiyan ciyen gana jahiliya inda hiji iga nyugome be kinni na matamisi imaya ciyen gana har kun turbane Allah ti ayi kama ken da bari waslama wonni madhhabin sugagge mu kebedi hadiyan mu gonun tabana anga diga hiji ho man kita baraji mundi hadiya bo kebirenga aw gemme anna kenyiga aw gemme anna hoyigadi anna sadaqa anna kuy isu gem kendi ira meso mani disa hadiya wajibi kuy goran kita parce que hijun qablanda ba'da al kenyi da khusindenga hijun ni hoy waran kita ango himbe buñu ni ken sabuda ira meso kenyedi shafi'iti maga har kentemu asukui anna su sadaqa imam malikiti hadiya wajibin banyo bangi wala ngale ngadi ke maga imam maliki madhabin ni hadiya wajibi au Allah wa yigana maganta jaza'u saydi anda woli honkari tonna ma gundu honkari anna munde no qusu wal ma anna mun bali anda kare hurmin no gondi ke ango himbe kinni ken sabura tanta kenyi kan bade ahillandi ko yugoran kita toram ma nga sade misal de ma nyun kolan side ma ngatla akamane nyun kolan bote amasuro sinde halle kebirenga daba be go ba ken sabura anna ma kinyiga parce que hijum porenso qilli fiqhin kanne ni hadiya wa kebirenga himbe nde toram ma nga sade woli hon tugaru anta kinyiga ko kuma zabinde wa takenga angara tinda alla gandin sire kinya makka nga tla hijuma nda dawa bane takengu to ngakini alla oge manaiga mianga tinda takengu to ngakini miskinu nga kebra ndage mana kinya me shafi ma aywa nagamni baraji mun qallin su alla wayiga nga hotana ga jongai doron antake manaiga o ko ama hotana ganda anga da himbe yigan ni kwai amma abi hanifa o kundi an gamni awa anga nda dula ni wonde nya tamattu manda qiranu nya suni awa kebri an gamni awgimi anda kunya yiga awgimi anda kunya anda bu kun kallenga anta ku tembo hoygal o kusurun hadiya gabe wonyana tamatu nya sabuda asan gabadi kuna kenya wanda diga o umrana nani me o duro kullun ni nakari an gabadi o tlanan piji nani umar o kara o ken tamatu o wa ko ne dillahi ya jonko lahiya nta hija na kama o sirunna tukem mo yadi sallinga daba be ko suniti lahiya dum lahiyanta hijana kama awo su kama o tamatu ngana kemo kama yo honda an kitakanan ka hokenga kebira anna daba no hilli buguni o daba bani be buguni o suna tamatu nyanya o ku bangen serum piyo asun tamatu nye kenya ngaba anga nanya kame tanka bendo kabusu ni kenya kebira hadiya nyani lahiya hi aw gemme ona ciyenyiga aw gemme ona sadaqa aw gemme ona ku
ko ma ciye ni ga imega har banin tay bismillah وأدعو البائس kebenga kayigan dinni aywa e korintenga kem الفقير patagi en kotengani ثم ken kayigan dindai summa liyakhudhu kem balle aywa intimmandi kem balle ingrindindi tafadahum ingarinya wenga ngarinya wenga mani angara bito benya intemasi siginya makuti amma yankati sawuni aywa amma irame harago awani ni hinu nyama ma am mere anyi dungilo an siginya ngilo kebenga kurusinne ngane awat kebenga anna ku girni bakaduya يوفوا نذورهم kebenga intimmandi ittakunga hadiya gandayanga وليتوفوا kebirenga ina rawangandenya ti alla kombenga kengani kombe qasenga kinni man alkaba alla wa kunni qur'ana da inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakka kombe hana beganya kombe ada mare ma unda munyen kamma kinni kombe be ga bakka dingana kinni man alkaba ya adi bil bayt al-atiq kombe qasinni ayan qasam nyen kansu ذلك ati haygara kebe gonge ومن oke ay boranden kota yani hiju awa e banan kota ken gollenya haki boranden polonya na hina kebe annan naharunga borande ma kurusinde kembre awa anna aywa halq anna ngarnya ngo ngirndi bakandu ya kebe anna tawafu nya lil ifada ku gollu na gata an qabana nya banan kota selebe nda kati sunyana kinya timmantin kiyenga buguna wuciniya anna gullandenya kebe nga allah ya nganda an kitedi awa hadiya nganda an kitedi anna qurusi manna bora kebe nga anna anyun kolansi manna hubwa indenga dan sege nyun kutu kebre nga annari tawafunya bujel rawangande an wotla kare nan diga wi mina ngada katanya na akoteni de ngasren akoteni de Allahu akbar اختلاف الأمة رحمة بانان قلنا نمونيانا كيام بوهالي أكو مذهب غني كيام مذهب سويت كيام الله أكو مغا كيام ورو كيام يتوانا أنا ما هم بيكتا كيام دي ورون دي أنا كيام توانا الليل قضاء wuronni kiyende annan wana gulla ne be nyamma kita wuronni an atu kana mi ogu wakati ni kiye aga da madhabin tan wono kun wana ma fam kem woni kuma Allah ngana wuronni an wo himbe na kiyende Allah ko ngana wuronni ke ka aw hingra ko mo be higumi ngara ko mo be ken hinne ko re ki hinne o bangene hijun ko reyni medi jama be ga wono diga wakati nun tabana madhabi nun tabana me kenzo ko mande an gabari kasara mun yana ke qurayni gine aga ko to sun diga wakati bane ga o so ga mun ga an yana gabo bo keni madhabi nun ngono ti wurondo kiyen sun bana honu ma jepine wuronye kata kiyenga anga diga wakati wakati qurayni ngono beso gollini ko mi madhabi ngara akiti mo be me kenzo ko mande bu ndenga ne yana su tammu ganda ngani segun sanda kembira yadi gindai o su gora wakati bani aga o woni mala habindi kiye ko tahanan galle kiye ngana bu o joppe nan kiye na hilam ko atiga o joppe ango malki mala habin ko nyadi awaji nan kam annan pi dunya kuma mala habin ga mun nan ma be kuma an ga sallen yana tayi mogobe an ga sumin yana tayi mogobe an ga jakkan bunyin tayi mogobe
angana diga hiji kana an pijunya koy kemmo an sallen dan sumen dan jakam mazhabi angana diga hiji kana Allah gara kinanga ma mungu kinga ma digro jaman batte kunu angani wari ho angani wari ha anna ha ma kenda bari ayya ga tu ngem mazhabin piji mo na kanga lakin an wajibi an ga sallen yana himbe di gilanga sare an yilenga na kaje an ajja kan bu ni mazhabi be mo gondi nanun do jawondo suku ngamma an ibu ni mo be an gore ke be garan digandi akama manyi mi an abu ni mo be an an sumen dan sum kutenya na mazhabi be mo gondi hijun kan kemme farda mine an gana dia ke da jama ke so na me yino mazhabi kun nagati mahinde ga pu kenga asuka mangono e bidenga an ga nyamba tu be nyana de aga ni mazhab be de an ga daga hiji khana ken yaare munduno ngaki kamanta ga wade himbe wara birsa kenya ga ben honun ta to kin seria industry ngal himbe no kenya na honu ha go to kin himbe anwai ni ken tatu wal me go to kin himbe kemo mazhab be de kunta kendi akbarin gabe akbarin yagamte kem palle ayya ga bundeni imima la muranya gami imati sire suda awa oku sire mpay katoki doge bate ay himenu ga kane ina to ko do kunya bate aga giri wondi kengana kallenga lakamu indeni aga giri kiendi kengana kallenga lakamu batro batra ga wono aga na diga wakati be ada kanange awa batinya nga o yimme kanan ko ana subir sana bedi asu imbali ma birsade imati ko ani makan ko ko ana yire o ganda ti aga na mo be khara kunu wala men ko sere sura ski watu mazhabin gabenni be so diga kille bismillah ومن أتيهم من بين كن كمان قرني الله كله رمانتونا أجمع الله رمان الله فرسا أجي الله رمان قرن دانا كن الله رمان قرن دي كن يام بسوا الله رمان قرن دانا دعاني إكمام مغادي لكن مرينغا سربين دا الله رمان فرسا نالوغو الله رمان فرسا ندا لوغوي كني بنيا kurman fasandaran da Allah magade wa uhiddat ila ni'am ke digan kore digal logonte Allah subhanahu wa ta'ala agra ho hoddaro ken soan qilli hurmatullah agli batien to onuma kini faridanga kini wajibinga kini sunnanga kini mustahabunga kini makruhunga kini haraminga anna sudarona wariyo kendi na suriga na mayankada golle awajibinga himbe anna tuna nya kina sunnanga anna nya kina hokantenga anna nya o gani am makruhunda haraminga anna tono keni gollen pananga o ganda katta kinyana bani kebiringa kuteke ko ni meta kenya kadi o kiya bono sisa kiya mo keta to moni wala meñi farla nya ketara parce que ko ndemo kabe sinesu imatoro mo meñi ni golle sire ni goyi kinga ne timmine ko kin qosono bakad keda ora makruh su qosona nyima na mustahab su qosona nyima na sunna su qosona nyima o sigi farda nya keta e sere har wala min wo sikki dron na salli sigindi na salli assalamu alaikum agilna diga yibe
irame be gawai fardan banen nawta sumpunga na wara qurungu ay moti yawta Allah tikiya assalamu alaikum agil nan diga har na sallin sigindi on dangene o sa sigina angane na ba tasunu sunna ya tiko di farlay atomono nka na ango botello no sunna ngadron kumbani anga botello no farlan angane ne ko makruh nga kumbani ango ne ko mustahabu anga ne ko mustahabu nga ay lankarama ne ko sunna nga anga ne ko sunna nga ay lankara hilena ngo ne ko farlan os anga ne sallini yiramen lauran konni na wudu sumponga kata kurungu yirame be kasapinga ni kento ga kanun tenni anna dorokel londi akanun tenni anna munol londi akanun tenni anna kune londi akanun tenni anna yiramen sagan kannenga madhabi nganda bana mobe won wanya sunna nga won wanya mustahabu nga won wut nanga de kito na konin tenni man sabra asuria farda ke go tokono mobe farda ke go kupi mobe na tanga bonnenga na to am pakare wa mustahabundi anta sunna bonondini am pakare gande sunna anda ke ne farda nga nanga de kin su gola ko baga to farda banega ngana golle ngadi uno o hillorondini doroke o hillorondini te o solondini ate hullondi o ko ne londini na gelamun sa kama batien so ko kem mo yadi am mustahabu ke wodni keni makruhunga keni mustahabunga keni sunnanga asuni farda ki go to ko tangay di mo be ago to ko kisi di mo be bo ganda ke ora ken su ko so bakay keta ato farda kantem bane farda kanten sin dia yimi kebla ken wurani ken gala warante yen parce que ko nin demu kamel sine su o me ni gonda man ngoyi o ken karna bakan qur'an khato da gilli hinjo para allah hormanu anganda kundaro den nan pasanda allah magade ke ngureni angandi lo ke lo den ni boneyde allah magade kana bonenya kina udanga ku gal lo ge bane ke udanga nyime siren taga no gari comme siren taga no gari to ana siren taga no gari boto burunden ki hosu jobe ke ay islam wa ki anda koni serun wa to koni siren ta islam wa onde karango ken to koni na ni sire won tano himbe garo sikina ho kara jamana anda kanawre antano har sigina abubakar har umma aisha kilama gasirtane ke suka monte ke suniya min sha'airillah min hurmatullah rumuzu dini dinan karango dinan ngana koni himin to ngo koni logone nga kiye kunga kebira ko ndana logone hiri khari wanga na dno hay aswambo to anu ni me logono we me kana we me botuburunu no konsu dinan ngana ko na suru yo to ngo bane o trinkene nganda ko kun to ngana ko ni hotel kini hoy dagille qur'ana ju hinjo bawati allah ra ko serebe ganda allah daron den daro kinna pasanda de anganda ke ngallo keni boni ngade yan diga ke digam ko ngeni awa tawran hilli masika ko qur'ana yere awdin hurumati no kujugo na wati ash'air ya gon honga ko bani agan tatuin ho halle anta surno ho halle ken su taqawadi ken daronde kin alla daronde ni alla ra daro angana lo anda alla lo wana minna hiju noko angana hiju njoba dilanga buankara duran doron ta ko ngankama man sawda am bay golle be
hadiya ngane amma nyugo men ngande tan na maka setay anyi men nyugo tan na maka setay am pasange nga bangara himbe to ngai men sabra anna daro awarni ko ni kata kadi manganda konto wanganda sita kama konto sabra anganda wuce tumi anna nyanga anganda tambi anna setu anda sare are me maka kamu mani sabra Allah darun dengen nganga diga hi isharu ngono tajlilu ngono asuni batimo ngi wayi asuni gollu ngi wayi tanni su daro bismillah wa uhillat lan'am ida kara holle mumun digandi an kundangani agani yiga iqursi halle ma ganta himbe iga wokin qarana kamana dikem paramuntinni nanti awakini munqati'unga ila kore nan kaso para kun ayanun qara jiban ayanundi hurrimatu alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir hakaza andabu kunga angda ko sakaraiga kebirenga qaraga dula tonni awagilli sobenga ngoro borinye milkin bayaninga kebla kenwoni borin sobenye qaraga dula tondai qaraga du tanga awane ka digamburen kai digamburen ni mani yere illa kapen digame qaraga la to kenga kemballe digamburen suwadi ara digamburen ara wasabbegun tawi bila kebe alla gati on la to boringa aton on la to digamburen kai kenwure ni digamburen sire ke wati makkan ko ngandai e arawa ngandai yana bil labbaik la sharika lak labbaik wa illa sharikan wa kebira anda asrondi anda birsakari kapalle mantanda Allah kapalle mantanda nanyi maganta kapalle mabe tamliku huwa ma malaka an kinya hona kinya ari marahonsu yo illa ka bugaisa la sharika laka illa sharik tamliku huwa ma malaka kebrenga qallatu kinga kama adgamburenku atoko baniki labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'ma lak la sharika lak خلاص بسم الله أغنيا أيوة نينغانو يا بكا هون سمغا أو كتا على ديننا كما غنيا هلا كبانوي تا الله تعالى ومن أتي يمبي أغا هلا كو تا الله تعالى أم سالم وقومي أيوة أو كين كمانينغا aga kenu baka kamundi yeli munna jabati mahangin na munyon kondi ta kamaninga nokudi awakilla tilatengani kibla am salimu kemo illa kabe anta anta hukamade dallin dama kina misali anga na yire baka noku gillen kama yiti gille kay gille gidi gille kombelate baka abiyon kama anta ho kama ho an kitendi wa hilla kabe misali ne ke dalle sun damma kini hilla nan ko ande ga la to mo sidi katambla kini ilungu na ho yigandi hina hangenda na diga no kulate nan diga nyire ndi nam munyon ko ni me hilla kapani ngo ke mo yadi Allah diga musu yure mbara tanga do ko Allah fatarida anga birim bontini de la birim bonde na mbugo no ko gilenga kata no wora anga kenne de ba hilla kapet dalle ntadi sere dalle gande amma anati kunje wanki tindi wal mangi tango hokama illa kapana hunche ntamma antanda hokama ara ko daru ngat legi soba ke angana hokaho allai kembi anga kapa allai toranta ma na nyonto bakanga kerin tama na kinanga ara ko nan kai tikem bane hede a tora be ga wan kamma yimme yanga ba
anahanga Qur'an ga ndam misalin gini misali timman kampanye Allah batananga hunje wamma antu gundemu hoy antango khote kam bay honso Allah magana nyanda honso aran kisini honso ya bismillah zalika ati o hayra kibe konge waman ati yemme bema kenganda darondi alla dinan tagumanjonga alla dinan tagumanjon darondenga alqulubi kinni sundumu allan kanninye de sundumu kanu alla ibane kinni sundumu allan kanninye lakum manafi'u parce que konturbane aw adamare mendi alla farandi kunuwa taganda suro an susuro anda bono an su bono a konturbane ane de fiyan konturbane ala wahya alqalb atanga makentu kinyen sondomenga fiyan konturbane yo alla gara himbe ko tanga nda kenya ti kenni ken konturbane suroyenga ga ni ken mureni kenya mbalagun qahana kenni ken konturbane qahana bono inga de sha'airullah alladina tagumancho kembi to bane to koyde mi to bane to koyde ho gani rumuzuddin alla ko masru alla walinu annabu nyimmu qifaru alla bati dingiranu alla no ko barkanto ken su ko mande nyaw kendi akitu ken su aw kendi ebda kundaron tawu kenna ko inanti ken kamanen sondo mengo kan Allah illo on daunga hingo tuiniti tenenga kenga ko ini ken kamanen sondo men takana Allah sondo menga na kan Allah ken sondo ngumi Allah kanenga sondo menga makan Allah ken sondo ngumi kana Allah kanum balawo kyo qurain kama Allah dun konun daroy ganta sere somaga iqanu ganta sere somaga Allah misidundo abati dingranun kanuye ganta sire sumaga ikanu idaron dawu ganta sire sumaga akamane ngani sernda bebe atundin Rumuzuddin dinan nganda koni dron aganta sorno himminu halle awaji bin islamin kamanna kensu darwa anna suqanu na uta hada maremenga na wara addingranga kenyam balawu kenni sondome Allah ko nawni ken wurene sondon gumen kan Allah ko nanani ken ngana yana suro kenni sondon gumen Allah kan nenye ken wurene sondon gumen ko kan Allah hinu kun golle ni diga mu yamba ne be ngo kan Allah ay ken tanya nay agullu nyan ko bismillah lakum manafi'u atinna wa ankun dangani fiha aywa ko konin to didi ago siti dabanu kui awa likemu tunai awa qam ila awa himbe ganta torono hadiyan ko kata wuceya ken konin dengani yani kata bura dingiranga ken mureni maga hubusika mabura nen wucengo dangin na to maga de Allah ya maga to sitini de makrusi den biton billiga o dangini biton sko dangina ma krusi ma kinya de ila ajalin musamman bismillah kem balle aqosi dingiranga ila albayt kem nikata kompenga ala ati ngani kompe kasenga hadiya ngandai aqosi dingira aqosi wati Allah ya suqosi wati namba banan di ilankara ne hadiya kursira وكني أنك أمري إلى البيت العتيق الكعبة نقو كبيرا هرم سوادي نانتين دا ساوندي الكعبة تتنا قرسي أي لا مريم بتكنا نقو سوغو جاتني كن هرمنا كن سو تقنا دي
bismillah وجعلنا منسكا adi ogo tunganda bati dingiranya كل أمة awa jama be sudangani himminu ga danga ga kana islam nungani wala bati dingiranyi sudangani man sakan aronyana bati dingira wala ka min sakan kinni bati moko bati dingira wala bati moko kurusindendi yotin dey munno allay tigen kurusindeya ora kinya awa mu'minan suka dangi kurusinde ni ma alla ra kiniya ibati mogonyani o khana qallen nikiya lahiya aro hadiya himbenu gantanunga kuna lahiya undi sunna nyen ase gawanda yugo nangawa lemine nangawa ato yugo nangawa yare nangawa angan karawa ango tere kilendi wa man sabra tinte munde sabra kata Allah taala bismillah ليذكروا اسم الله ko sabra ina hin ko ni Allah to nga mo ma hodangani رزقهم Allah gari warja kinga lilli karahu limunga akusi wati ina Allah to ngona kama yani na hokka hay Allah minka اللهم هذا منك وإليك أما دابا كنتم قرسي وغتي ودنجي كين عندي هم قرسني بسم الله الله أكبر هديا دول هي انقلي أسرني أنك هاي بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك كين وسني أديك مغامين الله كي غرانا أني منين وإليك ناكينا أنا رجندا bismillah فإلهكم awa kamanga kenni kamani kamambane فله أسلموا kebirenga qaraga dukini allah qaraga hin suka manten kini allah kamambane ki qaraga sukini anda ta gangiri anda kan taw وبشر atu an islami ngabane kebirenga an kallen ta qari ya rasulullah imma yan qanu nyagalindi kibinu ga ma yan qani dukini allah kunya galindi ta arjanna wida koni kunga kunni yemunyai إذا ذكر الله bila kebe inda Allah hinko وجلت قلوبهم sondo mun nakanu والصابرين kebe sondo men kanne ti Allah hinko nenga kinta kawadi zikrullah iganda Allah hinko tine nenga walma inda simmi Allah yiti sondo menga walma inda simme gollem bagati ti suhunga Allah tinna maka kenya iwa tokono inda Allah inda simme Allah wanjom pagati Allah tinna kenya wanjom bakidi iwanya zikri ken aw kaltin sikiyai sondo men kallen wono nenen kallen wono suhun kallen wono bra iski ndakite kenya timanden nenen mo zikrin konni suhunta simmene na Allah ya marinya anta simmene na kuten to kono amma nenen to wonni de nenen o himbe konni ande an no gondi tonga kuten pakati ango kuten to kono ngati la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah muhammadun Allah farini ati Allah tinna ma kenya anga to kono wanjom pakati an simme la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammadun Allah farini ati Allah ti ona kinya wanjongo bakande nganya na lima zikri umenati suhunga umenati nenenga umenati sondomenga zikri mbiti nene mbane de bismillah as-sabirin ati anna sawranu qanyagalini mo kamma kingari kita himbe gari kita balawunga iwo sawarni indaro rambugundini aro ranga bondini inda buguranga bondini agri Allah inda nda war Allah wa konni mo gobe ayima kunduma Allah fare ku kuma nun nyagalini anna sallindu mandanu nyagalini anna yemmu nyagalini yemmu beenu go nafaqani gilli honga gori warjaga kenga allo inda gabuye Allah kallenga di kun kuma nun kan nyagalindi nanti mani Allah ya hayengida arjanna wida
ati nyogonna جعلناها Allah ora den ora nyogonna ya لكم an ko adamare mu dangani شعائر الله Allah dina aywa atagmanti nyugoya parce que hadiya ngo bakatay takke ngo bakatay Allah ya ngo bakatay ke lakum لكم خير na haggabe wa ngundangani Yeah. awa nyogo mendi duna na haggabe kendo anna jamundi awa lagara mundi ke men tabana anan duna na hansuro agabe oda kenya gada ke Allah nyangunde palle koro nyogo menda kora wada sides Allah ida qajiya gada na kahu haraga Allah mundu honuma duna na hampalle lagara na hamu tente adi sembeke adi daroye adi giloye bismillah اذكروا اسم الله qara Allah togongo عليها abura wakatinga سوافا sawafat tunkara njongana gani فإذا وجبت bila kebe nyogomen ganda ken itatenga bila kebe فكلوا kebirenga kenni aganda kara adiga gada aga nyige منها gilli nyogome ke cienga أطعموا alqaniya agana aywa karin ten gayigandi a cienga والمعتر aro kere kerendana kebe karin tenni anda kina yo Allah gar himbe kina karin tenni amma kina yo akillun taran kalleke akhirin tade akarin tengo bakka ko mundi mutlaqan kenyani alqani kebirenga ga honta ma kara kunyi ganda ciyenga almu'tarra himbe ga wan sugutana aywa anda tu awa anda ciye kari Allah sabura allahiya makentana awurnanga aywa ma munginga de hokina kai bismillah kadhalika atiki qaja monyani سخرناها awalla da nyome ke qaja an gundangani agana bura agan sitai Allah qaja ndem palle agaran da nyome ndade لعلكم aw sinan gonga tashkurun agana Allah neman kufa dike hodare gille anna atanu sikki siti burandem pakatinga na bani ngara angana bura wakati kebe nyonki ngana tampi aw kenne wucine aw kala bokem pakatinga ayige mu gem yani maga kena yigenga maga awa akrusi anwa burana ya adaren gille ni na hukutai hina ma awa ana karahane ay anwa maga tanu suqasiti an bani tokon kin at-taswifuna nagamne an bani ya sitini na asigin den to sikon kama na bani no gen tamba ne an ken pitakun na auto kamundi na isitimi na to sikki isikugi kam ba nyongi be ga wadi an da to sikki na to ge kama a awdalna to amakendi ya bani ganda wuti na to siko ngasi ko karanda wure sunu ngo ngena tunkara njongi nyugo men ngo borene kutungo khurusi angana nan ka hana bora aw yigene angana tamsi bora anta yigene angana nyugo men kana khurusi nanya bura ngo maga fagini anta yigene qani Allah ke ma kutungo ni Qur'an tadantan awa kun aya banendi aywa tanga simana howi ma min at-ta'affuf yahsibuhum al-jahil aghniya'u min at-ta'affuf korosin nembali anga simana howi ma na sabunya ibi durigal la yas'aluna an-nasa ilhafan in tasrunya ga imam min milew intasri nyanga mutlaqan modam bisu na harba nanti ma ngati Allah farina ta'rifuhum
bisimahum rasulullah angi tunu ti tagmanjonga inta tamayni inta jigini sere indi mo ko ni sere la imam shafi radiyallahu anhu awra kilni ni gonya nas atamayin be goyendi al tamin bala unti gandeni amattu matami fa arhatu nafsi fa inna an-nafsa ma tam'at tahunu wa ahyaytu al-qanu'a wa kana maytan fa fi ihya'ihi irdi masunu idha tama'un yahullu bi qalbi shakhsin alatuhu mahanatun wa alahu hunu ajigi imam shafi tamayin nukubi ganyidi i mira kari inyun kin kusaga lahiya janka na nyun kin mo tamayni allogina doro kari nukubi ganyi nyun kin di ken karanteni nkan kera kin nuku mundu minga wa ngarindini nda ni anganda kari ngarnda nyun kin di anyun kin mo tangene an patin mo tangene logonta ko nda ni tamaye andai yang kasren sondo mendi logonta ko setan kama tuguna ko setan kama tamay hobre jukku begunte tamay aranta imme tungun konni anta alla kumun paqe aranta sikikendi alla gara himbe wajibin da kama aranta nyana tamay de komen ka kusika mun namma anda nyimme haqe kumun paqe alla haqe tamay de lanta kusiki wo nyana bismillah lan yanala Allahu luha Allah o kamana lahiyan koda na hadiyan koda esreni du trindi kebrenga karachi yankin Allah kara sadaqa kara kuyi kebrenga achienda horenyan kin Allah wa la adibati tamsuku echiem manya aga kin Allah taala wala dima ahorenta kin Allah walakin qasa yanalu taqwa Allah kan nyan kin Allah minkum kimbe ganda gisi an kun ade kibrenga kinyan kin Allah at-taqwa aha kibrenga komi khalasi be ga wandi ambati yenga kinyan kin Allah ana ken saha na wara an ken kane khari ay mana amusakanne undanda angara qursi anyi mana iga anda kini amare munye anda kini amme adamare munye ka kala sebe ga wono kenyam mutini kebrenga daban daro yenda loye asro yenda bonoye sharia nda mo nda ma maganya kunu khala sebe ga ganda ino anna baraje ga binyankane baraje musahine ti khala sebe pakenga daban daro yenda loye pakembe de ay khalas yam paqe allah kanne bi nga wono kem paqe baraje nga wono meti kini ngana njare ngo kame wujunu kere jage ngo wujunu karagi agan kanunda allah dinan danga agan khalas inda dinan danga ago himbe nyini kane allah maga am pason kallenga yanaluhu taqwa minkum gollu banu sugan bana ibrahim hunu me ti golli nyinganu khalasiyan pakenye ya allah kan nem pakenye bismillah kazalika adikem oyane allah dirani wa min qaja an gundangani ko sabu ana allah qorondi ko sabu dangani agara kanda katakenga wa bashiril ras muslimin kibrenga kenya mo siru allah fare himinu go ke koni mo yana nasruni allah fare kun kan nyagalindi nan de baraje ngida akona ndi ke qurusi a qurusi ke wagati a qurusi ke modi ke kota no qurusi ndi wagati ga Allah da kin kota no koyoya
kia agemanna kia nya hadiyanga kia nya allahiyanga aw haqe allebu be ganta gemme anda krosi Allah ran tu ndukum alhamdulillah ya nanya inya mo gostrendi kebira Allah fare kun ko manu nya galini nanti khair ko wore ngida صدق الله العظيم والله رسول الكريم أما تمام مسلم قوي نخير مدا الله كم سري ويا فارن كان سري ويا خارلن سريا ويا ميدا واق سري نخاون كرين كنوي ناكسين تانغين كنوي أتوان بكرون وصاب نانو بكرون وصا رمون سبتيني نقول ساكنوا ديا نوري كسي نوري تانغا نوري كو يقولين عنده سامبكري نو كوي مي خيري نقول ساكنوا ديا نوري ورجع نوري كو هاج نسرو نخير